Sini woshele shenwel champalino ere booking kop. Na kiar enyar wompugno pokin nemetoki abolo tokoltol champalino. Tiatwa labaitino rongan wompaka labaitino raile. Warelita inara tigra menkare nesha nepek milimtani nara ipuni eleshani. Itum eleshani oji mahendra tekuna credit note. Nusuelita elita nabo elita imet walita nara tikitam. Itum siro waiting pokin emriaki irkelol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yeu ni yulong kumok. Toshoki ben olokwekai tormosori na abishana nabonabo iset ormosori ille are imetungwan. Arashwai washoki frank tormosori na abishana ormosori ungwan ille imet ormosori nabo ille uni. Sidai FM. Urkilikuwai lekea Kiaro sena kilimugea ole mishu Gabriel oipotoi santito narugondari tumunu wobo wala fale dokoya elari longalusunyare orikiramare eroigo kiapaninye olari langalusuna bo woignaudo romoni uni onaudo enkerai ole mishu kataka o Justina santito Orvayan lepenina santito olalashe lendalamia ole mishu Elijah santito nadopoi kamoiro na yukutira taporu na maisa murguya nepurko ikayo ole mishu ologolimot ole shao ramayan kai tekuna kera soyan WUAPARI memusi timpiyan ntaya parsaloi modashi parsimei o Samuel kunando manok ola yule nyanak kingasunye ndajiri Susan Jen ofero santito olabrani valentaya ole WUAPARI lunga yuno nko koiset ono ka kui kumok iraino sesele nyere machari esfrali kiroke narok nesujon komunu weno karoto ndarkin napshana elava yare alare lonkalo sunyare urigramare temiru waju meliliwat babaye kinyeruye kagi ronjora enka yesul tebera inkulupok Nairobi wasale na goba ajogi ole sere wasale na goba ajogi ole sere wasale na goba ajogi ole sere hallelujah hallelujah Sidai FM. urkilikuwai lekea Kiaro sonet kinda yolo yegaya ole mishu babai ole parsaloi kaka albugen kolongon tarik nyere ola baliare elari lonkal sunyare urigramare desbirale kilgoris le folfo esujomo yan ERISHATA nado iraino sesele nyere nganyana shumekin meninga enyamache yankolongon tarik niset ela baliare elari lonkal sunyare urigramare nesujon komunu weno karoto tankangenye tole policy sitoka location babai kinyoriye kage granyora enka yesul yangayu teseriani wasale na goba ajogi ole sere wasale na goba ajogi ole sere wasale na goba ajogi ole sere hallelujah hallelujah Iada urkilikuwa ilekea, le mchango, le biashara, arashua lekai kilikuwa pokin. Megure narata inyamalamo, were tolchoro, inde marabaiki yok toldoka yoloti ana oloeka general shop, le manuel olekayo, agore si toldonganako oti rotian, orngenjemi, naisoya, oloroito, olendem, inde marabaiki yok tenari tuolo show, posho mil, evangelist ben olekol, arashua aldonganako oti narosura, kabaiki yok tenkote Meri ole simbai na serian one ninchoyo nake orikilikwali notine yato orikilikwali biashara lekea arashua orikilikwali tepat minya maluna data mo tinitia marti tabaiki le nana shop le Gideon lekepa arashua iwo shogite kuna ambari almost sorina bishana arena bishana uni miet nabo nabishana uni tiniti ya itong tabaige hayo makamara studio le James ole sakat arashua iwo shogite kuna ambari olmosori na abishana olmosori uni are ile olmosori naudo ongwanisiet bore teno saen tabaiki oldo
arashua iwo shogi tormosori na bishana nabo ongwan isiet nabo uni isiet ile nabo na tiniti ingararu taba ikiodoka lebeka andururu arashua iwo shogi tormosori na bishana mosori ongwan are imiet olmosori are wore tolorgorian na oldokale Joyce Musa arashua iwo shogi tormosori na bishana olmosori isiet ile are ongwan ile uni isiet na wore te Kilgoris Town taba iki oldoka yolotiana Nasgil arashua iwo shogi Elizabeth Gilai tormosori na bishana olmosori nabo olmosori ongwan olmosori Sidai FM.
Italangari yeta Inungot Isubugi Ugei Naiposha Egenda baiki yelo montul direlu Wiri Tenero County Indi manuru yote ibnabo union pointimie Samburu County Ndomoni naudo o naudo Wiri Laikipia County Ndomoni naudo on pointile Wiri Marsabit County Ndomoni naudo wisiet on point yungwan. Wiri Baringo County ibnabo oare on point yungwan. Indimsi anoru yote ngoitoye online emu www.sidaifm.co.ke Sidai FM Sidai FM ewangange juu. Kaitie ya jira suba toleni ningoni la ile Sidai FM. Aitomon tena rishata emakewan. Maitengena tate rishata nekijo. Matolikinitoi sipat. KIIMAKI ERISHATA ana nafasi entomononi tolosho. Aitomon matolikinoto sipat. Kishurtana na kiasin nemeisha tolosho lang. Osiki ntudupa kiasin nikidola ajo kisha tolosho lang lema. Pekire tolosho tenebo seu nalulunga. Ejabar Maasai terashe kore ntomononi nangoto loshon ataaki dim aibung olosho obana olotoikioki ashu olosho shoki tekiama terisioroto kore abaiki na rishata nibale nchere kore rikore ana siatina sitantomonok neteene dupoto netuutoi na ajo kindim pookin ataas siaitin na kore tolarin otulusoitie newakiana midimayu amu kore tolarin otulusoitie esiai entomononi na peeramati nkera peeyerisho nitabaya yeunoto sesen lole lenye. Kora panake entomononi olpayian lenye ane enkoitoi nabo narinyunyeki tenelo nitapaasha arashu tenelo nitaruoyo tormarei. Kemenati apa oltoilo lentomononi kora apa tenitaruoyo nkera naa keari papai lenye kore kulie lewa near entomononi tenebo nkera embaye najo lashumba female chauvinism. Ama keton eetae intomonok naimaa kuna tena rishata. Ore hoo duo netadoyie enkidong'oto ontomonok tena rishata tenkaraki enanotoki ilang'orok loosipat onkituak aataa FIDA International Federation of Women's Lawyers. Keton ake eetae imbaa neton
eimaa ntomonok na ina peeton itu ipang'u ntomonok autu enkaina enye teramatare olosho. Ore nafasi arashu erishata tenebo esiana onkituak tialo erikore nepaasha metolosho le Kenya ake kake toonkwapi olkila orok oseuseu nalulung'a. Ore nkituak anyuak nitayio ate naa ninche naadumunye aen impolosi pee ening'oi toltoloshi tenkop neitekini ajo keeta iloopeny. Ore esiana onkituak terikore esiasa naa kiti teneitorisi tenebo enoolewa. Ore enkitanyanyukoto sidai naa olosho lang le Kenya oji kore tialo larikok okuni nishaa naa kore nabo naa entomononi. Kishoru ena metegeluni intomonok tenkoitoi e nomination. Kore enkumoi oontomonok naageluno toolorikan le siasa naa kemanyisho tenkuretisho tenkaraki enadolata anaa merisiore ilorikan oishooki. Keurishore sii ajo tenedumunye aany imbaa naadol anaa mishaa naa kenang'uni tiaulo erikore. Matolikinoto sipat elekekun kenare nishori inashei intomonok naitasheito tenkaraki olosho lenche. Enemukure eetai Wangari Maathai, enemukure eetai Lucy Kibaki tenebo nkarikok anaa Naisula Lesuda, Peris Tobiko, Kakenya Ntaya, Soipan Kudate okulie kumok. Ore enkitashoto enye netaa enatareto olosho neyawua enkibelekenyata. Ore etii nena keetai kulie baa naa tenemeduari naa keshuk intomonok abori. Kore silan eton isuma negira aimaa enyamali sapuk nemenare neyai anaa embaye enkurruna. Enyamali nemeidim aanoto imasaa naitoipore terishata orkilani aataa sanitary towels. Embaye ena nanare neyayieki eroruata amu kumok isilan naaleku toonkang'itie itu epuo sukuul tenkaraki nemeidim ayaki ate enkurruna toosukuulini anaa eboitare kulie kera. Ketii esipata peekijo enyamali ena tolosho olulung'a. Olainining'oni, enkurruna ena nanare nerikinisho ntarasi, kishaa nishoori kuna masaa pesho toosipitalini anaa toonkajijik pookin ebiotisho anaa enaishoori impirai aa condom pesho. Olainining'oni, kishaa nemeeta kuna masaa kodi naitalaki. Menare sii nisudorieki lewa ena. Isidai teneyiolou peyie eret inkera enye tenebo nkanashere enye. Kore etiu nejia, emaisherikino yiok embaye najo enkitobirunoto menati entomononi. Amu kumok intomonok naas imbaa nemeas kulie lewa. Amu keetai intomonok arewak oontekei, neetai sii iraisi, neetai sii irkitarrini okulie kumok. Olainining'oni lai, nchooki maipang'a tesiadi kuna mashinini, keeta eretoto pooki obo tolosho oba anaa olotii. Kotieki enkarnai, Felicitas Naipamei Korinko. Karen Dunairo Logwaya ashu Mama Baraka ainining'ito Sidai FM ajoki intomonok pookin Ologwaya mainining'o Sidai FM amu ewang'an ng'ejuk. Evelyn Joseph nara nenkang' Olewantai ainining'ito Sidai FM temurua Ologwaya ewang'an ng'ejuk. Ore temurua Ologwaya ainining'ito Sidai FM najoki intomonok pookin Ologwaya mainining'o Sidai FM. Nare ne Joshua ainining'ito Sidai FM atii emurua Ologwaya. Robert natii emurua Ologwaya nainining'ito Sidai FM. Jisoine nare ne Soitanai temurua Ologwaya nainining'ito Sidai FM najoki intomonok pookin mainining'o Sidai FM. Kaji Noretet nare ne Daniel temurua Ologwaya ajoki intomonok pookin Ologwaya mainining'o Sidai FM. Kaji Diana Lemankuyo temurua Ologwaya nainining'ito Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Kaji Nalamala nare nolelesisa nainining'ito Sidai FM ewang'an sidai mainining'o Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Menangenako karago laloro arenjungore teyebe ebabalai ebologi shomi teduguya malaika.
Hallelujah! Emayana rakitok tininterunye nkolong'i ino tia 20 olaidoriani. Olaidoriani subai iwange olaidirwa. Embuku enaidura ematu enye ya artam orkereri lenye le 14 neitoki enkatamboi aitoip ilong'obor lentumo neiput enkitoo olaidoriani inaaji Enkai. Te pooki olong' ejumatatu ometabaiki enkolong' ejumaa iteru saa 9 omeitasho saa 12 enkakenya iriamarieki naa nanu Shadimayan terishata enkatamboi emayianata kiomon nikiserem oking'ar sii ororei lenkai tenebo. Enkatamboi emayianata Sidai FM. Sidai FM ewangan meju. Hachoki kusikia maombi yetu, hachoki kusikia maombi yetu, hachoki kusikia maombi yetu, hachoki kusikia maombi yetu, hachoki, hachoki, hachoki kusikia maombi yetu, hachoki, hachoki, hachoki kusikia maombi yetu. Sidai FM. Amesema niteni wanangu, niteni nami nitaitika. Amesema ombeni watoto wangu, ombeni nami nitajibu. Amesema nitafuteni watoto wangu, nitafuteni nami nitaonekana. Amesema niteni wanangu, niteni nami nitaitika. Amesema ombeni watoto wangu, Sidai FM. ombeni nami nitajibu. Amesema nitafuteni watoto wangu, nitafuteni nami nitaonekana. Amesema mimi ni Mungu wote wenye mwili, niko hapa kwa ajili yenu. Anasema mimi ni baba wa yatima, niko hapa kwa ajili yenu. Anasema mimi ni mume wa wajane, niko hapa kwa ajili yenu. Oh, nisikie maombi yenu, nisikie zile tabu zenu. Oh, nisikie mateso yenu, nisikie maumivu yenu. Anasema baba yeye hachoki kusikia maombi yetu. Oh, Mungu wetu hachoki kusikia maombi yetu. Anasema yuko hapa kusikia maombi yetu. Tutamwona baba kijibu kusikia maombi yetu. Mungu wetu asiyelala, asiyelala kusikia maombi yetu. Mungu wetu yeye siyo kiziwi, asiyelala. Mungu wetu kusikia maombi yetu. Shida uliyo nayo usinyamaze, hachoki kusikia shida yako. Tabu ulizo nazo usinyamaze, Yesu hachoki kusikia tabu zako. Kilio ulicho nacho usinyamaze, hachoki kusikia kilio chako. Mateso uliyo nayo
usinyamaze tena. Hachoki Yesu kusikia mateso yako, hachoki kusikia maombi yetu, hachoki kusikia maombi yetu, hachoki kusikia maombi yetu. Baba hachoki kusikia maombi yetu. Mwite Yesu, hachoki kusikia maombi yetu. Mungu wetu hachoki kusikia maombi yetu. Anasema yuko hapa kusikia maombi yetu. Tutamwona Baba kijibu. Sidai. Mungu wetu asiyelala. Sidai. Asiyelala. Sidai. Kusikia maombi yetu. Mungu wetu yeye siyo kiziwi. Asiyelala. Sidai. Mungu wetu kusikia maombi yetu. Sidai FM. Oh, nyani jonda muno. Iya hayo iya hayo anyana rashanda Sidai FM yeni ninyu sila anyana rashanda Sidai FM yeni ninyu sila anyana rashegil Sidai FM yeni ninyu sila ini ni ngota Sidai FM. Sidai FM ewangan ngeju. Wallahi moni lor pai me kure do nyamal tankarake e nyamal yor kurto KIATA en company e Fanfix Africa Company Limited e walata nabiko tialo e nyamal yor kurto awol chani Sidai de pokin woji amigad wor e kurlombok no pokin woita nyamal wallahi moni lor pai e shani wo selection yoji amigad e paili no nok tenelo ni dol e nyamal yor kurto e shani pek ilita dikira menkare eleshani grami naramet naitum te agrofet pokin nekraneke teni yeni yolon kuma NAIPIRITA eleshani to shoki wala saya tolmo sori nawisena arenaudo iset ongwan imet ongwan arashwa marangishu tolmo sori nawisena na boysit naudo ongwanele ormo sori nabo wore amigad na wala na biko enyamali pokinor kurt tolere moni lorpay Sidai FM. Wani muni era olere moni lorpay megure doitum asara nenna e wala na biko enyamali pokin enyarutol champalino lorpay nelol chani Sidai yesulta pokin waji Mahindra 537.5 SE Wingwen Company Ekena Agro Suppliers Limited wala shani ne shani washol champalino lorpay etubulwenyaru agweno benekare ompaka beneknarauni nesha sini washele shani champalino ere booking kop nakiar enyaru wompugno pokin nemetoki abolotokol tol champalino tiatwa labaitino rongon ompaka labaitino raile wore tainara tigra menkare nesha nepek milimtani naraipuni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nusuelita elita nabo elita imet walitai nara tikitam itum siro waiting pokin emrieki ikilol champai a agrofert pokin nekraniki teni yeu ni yulung kumok toshoki ben olekwikai tormosori nabishana nabonabo isiet ormosori ile are imetungwan arashwai washoki frank tormosori nabishana ormosori ongwan ile imet ormosori nabo ile uni Sidai FM. Iromonin tai ormarile Moses leto ye mokono o immaculate naipamei tenebo kamatina renta emasho imbolo tankaji na saindarigini set ola pandiare layo longalo sunyare worikita mare temurwa olomayana masura location lorgorian ward Naro County wore olorikoina masho na Jackson Sinkalo Isaac Kai Denilson Sankei or kolega kumoko iderwo sirwa songwanenga Kenya kijito karibuni pokin tankarna yeso Sidai FM ewangan ngejuk. Kintomon or marilo lenko yei tenebo kamatina rendam chango oltamu yai opoitoi aitas operation nki yare Nairobi Hospital na saindari kintomonobo ela pa diare ala ilon kalusun yare urikira mare te full gospel lo kwaya wale lo penyelorikan na MCA kwaya ilo kino orgafana Samuel tunai war kolika kumoko eiro maninte poke Sidai FM.
Orkilikuai le keeya. Kiaro somet kintayiolo yie keeya olemishu papai ole parsaloi kaka natupukuo enkolong ontarikini are olapa liare elaari loonkalusuni are otikitam aare tesipitali e Kilgoris level 4 esujo emoyian erishata naado. Itaino osesen lenye tenkaji nashumieki irmetenga enyamache enkolong ontarikini 5 elapa liare elaari loonkalusuni are otikitam aare nesuju enkomono wenukaroto tenkang enye toolepolosi sitoka location. Papai kinyorr iyie kake kitonyorra Enkai aisul iyeng'iyeng'ayu teseriani. Wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere hallelujah hallelujah. Sidai FM. Orkilikuai le keeya. Kiaro sina kilimu keeya olemishu Gabriel oipotoi Santito natupukuo ntarikini 11 olapa ledukuya elaari loonkalusuni are otikitam aare. Etoiwuoki apa ninye olari lenkalusu nabo oip naudo ntomoni uni onaudo. Enkerai olemishu Kataka o Justina Santito orpayian le Penina Santito olalashe lentalamia olemishu Elijah Santito nadupoi Kamoiro Nayokutira Taporu Nemaisa Murguya Nepurko Ikayo olemishu Ologolimot oleshao. Eramayian Enkai tekuna kera Soyian WUAPARI Memusi Timpiyan Ntaya Parsaloi Mudashi Parsimei o Samuel kuna ntomonok olayiok lenyenak king'asunye Ntajiri Susan Jen Ofero Santito olaputani olentaya ole WUAPARI nung'ayiok enkokoisiet onookakui kumok. Itaino osesen lenye te mochari esipitali kitok e Narok nesuju enkomono wenukaroto ntarikini 7 elapa liare elaari loonkalusuni are otikitam aare temirowuaju meleliwat. Papai kinyorr iyie kake kitonyorra Enkai aisul tepetai inkulupuok nairobi. Wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere wasale na goma ajogi ole sere hallelujah hallelujah. Franklin Narololion Doinyo na Manyatalet nanining'ito Sidai FM. Ajoki iltung'anak le Talet mainining'o Sidai FM. Kindeyam marana lakaigil Talet nanining'ito Sidai FM nakajo iltung'anak pookin le Talet mainining'o Sidai FM. James Narolo Kaswe nanining'ito Sidai FM Talet nakajoki olosho le Talet mainining'o Sidai FM. Aimodo nareno lekutai Talet nanining'ito Sidai FM amia wang'ang'iju najoki irmaasai le Talet mainining'o Sidai FM amia wang'ang'iju. Naponana la sauti munyo Talet ainining'ito Sidai FM najoki irmaasai pookin mainining'o Sidai FM amia wang'ang'iju. Nalari nareno lendonyo namanya Talet nanining'ito Sidai FM najoki irmaasai pookin mainining'o Sidai FM amia wang'ang'iju. Armirisho nareno la sauti nanining'ito Sidai FM najoki irmaasai pookin le Talet mainining'o Sidai FM amia wang'ang'iju. Normally nareno lendonyo temurua Talet joki iltung'anak pookin le Talet mainining'o Sidai FM amia wang'ang'iju. Sidai FM ewangan ngejuk. Sidai FM ewangan ngejuk. Boliranga yamboiroyai Sidai na dogo ya Tendelena miagwa sumayai Miagwa lirveni miagwa li Weboyo maya na raine Boliranga yamboiroyai Sidai na dogo ya Tendelena miagwa sumayai Miagwa lirveni miagwa li Weboyo maya na raine Shomo Musa dogo ya Farao Edo yorgiro raboloi Amura nabishanga ibegibo Megi sere mega yande tekai Ila gol Farao ego gunya walrao Lekenga gato milobe yebebu
Nebaniki gelore resiai. Nitasheki kimeratu yankolo. Nishiraki Israeli yankayanya. Neosheki yankobe misiri orbidai. Yala yolo golu kuneri shisho. Wamishwari Israeli yala itere. Warage bei bambo ginebu. Nilo yanyorege farawe kuku. Netenda magendo shugu medu. Amiga nona negori bebebu. Yado musigeri lemiga na yo. Wagarino bakande melanya yo. Etenda beigangoroga na ibasha. Erala ngasira yeli bogi. Eto marushugu boge mitebo. Amere dorgi rogbe yeshugunye. Eyaragi nambala sama ibasha. Alado legelo osirai. Ore bidori rogi nama ibasha. Nkung Olosho te Sidai FM. Olay ningon le Sidai FM ay to montel bani ki janon Nkung Olosho yera Sidai FM erba ete batna leni gi magin bana ebrtara matare atwangi shora mataro lo shomba na ijone na ore no na ga to lo monyo tengi le sheni Sidai FM te neweji na ke jorma sai me jungu yen ko tokna to lo benya ne ya moja kwa moja na ilikuwa ni shore. Karibu sana English Sidai FM. Sure, my brother. Ke ki jenga tongar Kaji Francis KIMELOK. Francis KIMELOK. Naro lenkang olenkarara. Kenga eji Francis KIMELOK. Ore tata Francis KIMELOK na olang'oroni loosipata tung'ani tiatua olosho lormaasai. Nara olarikoni lorkijanani te ODM. Na ore io olarikoni lorbarnot torkioma le ODM. Torkioma le ODM. County ya Narok, County ya Nairobi, County ya Mombasa, n'olosho musima. County ya Narok. Naitoki arikiti entoki najo vijana na Raila te Kenya mzima. Hala, vijana na Raila. Vijana na Raila. Yani yogira arikon turule Raila na vijana. Yes. Te Kenya mzima. Yeah. So igire yana ngai? Coordinator. Ana coordinator. Na yogira imaanisha ore sasa mimi niko ndani ya Raila. Sasa hivi ndani. Ore tenakata naitie nifaa. Ana kwa vijana. Kwa vijana na Raila. Hala. Yes. Wow. Kenga ejo lenkarara muyola jidejo Francis KIMELOK lo lenkarara. Yes. Aro jare lo jisam ngarara. Ora bagira somsoma ne buidobo ninye jisam ngarara kaje tibo met kunolungi na kaje graba sesi on take sometimes back engineering on take aeronautical engineering. Very true. Ne agudo nye aljore la yole. Lasha lailo. Aga kolole ni kuje kisiriri. Legisiri lelo. Sam nkarara. Samuel lo lenkarara. Yes. Kijodo shilo mali lo lenkarara ana lo lenkarara. Olo lenkarara. Yes. Ay do mo nengire ni Sidai FM. To ligja yok tendo robo kuhusu oldongani ji Francis KIMELOK. Pege bondo ko ya jani ke jingdo enkorok embaye. Ore Francis KIMELOK na in the first place orgejanai orbarnoti ele orbarnoti lormaasai oing'ua ina emurua naji Ong'ata Naado specifically village naji Lengasamu na political practitioner. I practice politics. Siasa ele. No olang'oroni loosipata tung'ani. Olang'oroni loosipata tung'ani. Nara si biasharai. Kias as biashara ama entrepreneur. Neeku briefly nanolo. Ias biashara ya bukunoto kwa mfano? Ama entrepreneur. Oltung'ani najo ibung tenders. Oltung'ani ibung tenders. Tenda naijo nyo? Tenda na ijo. Ore bijake entrepreneur. Ore yona na masa nikijo kainyo ina basa. Ore taata entrepreneur. Na ore peyie adol tenda na advertise ake naji kitobiro barabara. Tena section oshi naji ene youth. Magaro oshi tendai pookin te pooki wueji. Na specify 30% on tendai te pooki wueji na kifaa na nepuo enetii irkijanani. Neeku ninche oshi kias iyiok. Kanya aitoki. Peke jingdo enkorok embaya. Aitoki duo na? Ajo do kanyo ka bayan kai niata nindi mayamaki peke tumoki duo ajing enkorok embaya. Ore taata mbaa kuhusu my own life ama yes, nothing much. Asho ole ngorbaje lo ngitu aja. Nabo na yolo. Yes. One me yolo na aja. Ai na. Asho leng bana Francis KIMELOK chairman no Sidai FM no ngajore le na olo penyo loriga
Lor Barnot Lor Kioma le ODM kaunti Narok na olopeny olorika aitoki Lor Barnot o Raila tolosho lulung'a le Kenya nilotie erubata nikijano Nkung Olosho tenolong erubata etipat naleng nikiimaki imbaa naipirta ramatare atua nkishu. Maitake tenaa enkijape natasapuk amu ijo ketii oltoilo lenye abori kake enyok akeyie ailepunye amu elelek naa enkijape egira ashasha Narok naleng. Ajo naaji piking'as aimaki imbaa naipirta irbarnot, erikore orbarnot, esiai orbarnot naaji entoki nikijo national and matejo akeyie naaji national representation orbarnot. Kegirai aiwakilisha irbarnot tiatua naaji serkali e county tenebo serkali kitok. Ore taata peyie kiponu ina siai nikijo youth representation. Ore ara olarikoni lorkijanani le chama naji ene ODM. Ore eton itu aaku olarikoni tina capacity olarikoni lorkijanani naa kara naa orkijanai. Neeku kaidim airoro teniaba orkijanani lonchamai pookin. Kesipa. Ore taata ena siai naji youth representation te National Assembly o te County Assembly. Ore irkijanani te Kenya musima naa they are very critical political players. Karibu ore siasa pookin e Kenya o te pooki wueji naa irkijanani oshi otii siasa. Irbarnot otii esipil. Irbarnot otii esipil e siasa te pooki wueji. Ninche taata itumiai tooralii, ninche oidim ayau changes pookin naidimayu neyauni tiatua siasa. Kake ore enyamali sapuk oleng kaimaki oshiake in several occasions kejing ake irkijanani siasa nejing esipil e pooki wueji kake ore elo metaa eoroto oonkishu ning'uari ninche ning'uari metaa laomonok enaa oshiake. Kore egirai aaru nkishu naa ninche eiritai nkishu nelepi nkishu naa ninche otii esipil. Ore orkitok ole metii. Yes. Nejia taa etiu. Neeku ore taata entoki naifaa neyiolou irbarnot, ore taata even tiatua katiba e Kenya naa kifaa naa keetai categories oltung'anak naji special interest groups. Naa ketii irkijanani ina special interest group. Ketii ina category. Metaa ore te representation pookin, te nomination, te employment enkigerore, metaa naaji matejo ata te mfano tiatua county government, tenelo nigeri irministani loshi ooji CECs oora 12 te county. Naa kifaa naa keeta irkijanani representation enye tine. Eyieu ore egeluni naaji lelo ministani netii elelero atua. Netii elelero atua. Metaa mee iltung'anak botor ake kituak ake. Metaa mee iltung'anak kituak ake. Ore peyiolo metaa nomination nainominate political parties amu keetai naa kinominate oshi nchamai iltung'anak. Keifaa sii naa keeta irkijanani representation enye toonchamai pookin. Amu ketii nena category e special interest group. Kake tenijo adol especially ninye tenikijo maape atua ena county yang Narok oota ninye International Assembly ketii representation orkijanani. Naa entoki ina naifaa nikishukokino aing'or oleng. Eyieu neetai erubata orbarnot vizuri. Metaa ore apa naarri elo neyieng'i naaji naarri eetai eyieng'i enkiteng naa ining' eji eetai oloreshet, eetai oloikolo, eetai sijui nyoo, keji apa nena rubata oonkiri. Oloikolo, oloroo, ama oloroo naa noonkayiok anaa nkayiok botor anaa nkayiok kutitik. Ore naarri oloroo naa ijo kajo koloo nkayiok apa. Kuna kutitik. Idol taa, neeku eutu ajo ore naaji egirai aorr ena mukate nenyor neetai erubata naje elelero metaa special. Negirai aas kweli ina toonkauntini olosho le maa? Metii ina. Amukumuki? Meetai ina pii. Mnapangwa? Tunapangwa. Na mnataka kusema mpangwingwi? Kiyie taata ore ena serkali nalotu naa neeku iyiok oipanga. Peepiki ntae atua. Peepiki iyiok atua. Lasima peyie kitii emisa. Amu kiimaki oshiake aajo ejo lang'eni ore ake peemitii eneorieki nkishu naa tenimitii emisa nanyayieki endaa todua oleng tenemeyie nabo ondaiki naanyai. If you're not in the menu, if you're not on the table while people are eating, you're on the menu. You must probably be on the menu. Neeku tenimitii iltung'anak oogira ainosa endaa. Elelek oleng piira nabo ondaiki naanyitai. Ajo nanu egira oshi anya irbarnot mara kwa mara. Enyitai oleng. Enyitai oleng. Neeku ore taata keifaa taata neyiolou irbarnot ajo keeta oshi right. Constitutional right. Te pooki wueji.
tiatua county government o the national government. Kake ore enyamali oleng, the biggest problem nikiata, mikiata yo unity, mikiata naboisho enaa irbarnot. Neeku mikindim ataa ikiata sauti likiarunye nkishu araki ate anaa irbarnot amu mikiata groups, organized groups nikindim aitaasa. Idapashi ake ntai basi. Idapashi ake yiok, ibung'ari yiok makejek. Keya kulikae lenyenak, neya enkae shoto lenyenak, neeku ilo akeyie survive openy, negol naa teniaraki koon nkishu openy. Ometabaiki niboitata pookin enaa olturrur. Mpaka nikiata organized group, olturrur. Oidim ataa ki-champion interest orkijanani tenebo. Yes. Neeku igira ajo ore nabo naa ore serikalini onkauntini kwa mfano negira arikino irbarnot katukul. Eja kaunti ya Narok kwanza kwa mfano? Ore te kaunti ya Narok nemayiolo nanu representation naata irbarnot. Mayiolo representation naata pia amu ore ninye tesiai apa nomination naa tenijo adol majority out of 17 nominated MCS members of county assembly out of 17 orkijanai obo ake otii na ore ilo kijanai naa oloolumbwa. Ijo MCS oloolumbwa orbarnoti ake. Oloolumbwa orbarnoti otii I represent irbarnot. Etii olelo ogira apa ajo ore egira aas nomination nejo entodol oleng minchosho elelero naleng amu nisulaki siankikin ladies. Nejo etii kuna siankikin naa ore peishori olorika ning'ua enkang enye. Esipa ina ore nye pijo duo aing'orr te history. Unapea mrembo nominated MCA nepuku aisika aing'ua enkang. Nejia ake etiu amu message ena najing'ua sahi. Elelek oleng ore kuna ore oshi ntomonok majority tenkumoyi enaa enikidolta elaikino aibalansa siasa ashu power ormareita. Neeku etii batisho. Etii batisho. Esipa ina kake mikiduo mishori amu ore naa sininche naa kifall ena category naji special interest group. Lazima pee recognize sininche. Neeku nejia taa ikununo. Neeku ishaa ake nishori. Ishaa nishori. Amena criteria kaloriki egirai aasuj egeluni naaji nominated MCAs ashu egeluni ninye naaji irbarnot metaa ore taisere naaji nikining' ajo ore Francis Kimelok netegeluaki sinye metaa orbungei nominated, you know, nikishipa sii yiok ajo etegeluaki olarikoni lang, etegeluaki orbarnoti lang, obo lang, esipi lang metaa sininye orbungei neeku naaji nominated. Kidimayu? Kidimayu oleng. Ore criteria nasuji atiaka naaji keetai categories na consideration o categories mara tatu. Nabo eetai iltung'anak ooji youth, iltung'anak ooti. Na ore tena category e youth naa ketii sininye ladies, ketii intoyie, mee lasima pee ore peeji youth naa irkijanani naa entoyie ormurran. Eetai women. Enakata tegeluni nomination lasima peyie ing'ori sininye ajo kebaa ntomonok naatii county assembly. Itokini aata iltung'anak ooji minority tribes. Metaa ore naaji tiatua county ya Narok keji ama minority tribes natii Narok akwa nkajijik kutitik natii atua Narok pee ishori sininche representation enye te county assembly. Mfano taake. Itokini aata iltung'anak ooji marginalized communities. Iltung'anak ootapalayioki nironyi te maendeleo te pooki toki enaa tanakata irmaasai te Kenya amu ina category oshi kitii marginalized. Etapalayioki apa yiok irmaasai na ina piidol ajo ekilaku oleng ata te maendeleo. Nepuo nkulupuok nelo pooki toki. King'ori ina consideration. Neeku ore sininye ata te National Assembly tidie wueji king'ori irmaasai amu ekira marginalized. Kifaa nikisuj aasuj ina sipata amu ekiata. Kira iltung'anak ootapalayioki. Neeku ore peepuoi aata nomination e political parties anaa te Senate ashu te National Assembly o to county assembly ya Nairobi ormaasai naati onkulie kauntini natii irmaasai kifaa nikiyiolou ajo kira marginalized naa kisho yiok sheria manoto representation te pooki wueji pee kitum sii yiok esipata te pooki wueji. Neeku nejia taa. That is now hiyo ndio criteria. Na criteria iloreki asuji. Aje lelero. Neitokini ajo ntomonok oing'urari sininche. Neitokini ajo iltung'anak ashu nkajijik kutiti. Oltung'anak oironyaki nitorogonyi. Eetai sinye ashu etii kulo tung'anak looji naaji iltung'anak naa kijo iltarrueshi oltung'anak sorry aarorikini ina naaji ketii sininche lelo tung'anak eji special interest group. Ketii sininche iltung'anak lemidimate. I mean persons living with disabilities. Iltung'anak oota ngolikinot napaasha. Na category etii pookin. Naa tenijo adol nomination esiai apa nataasaki te Narok
2017 2013 majo katusujaki ilo rekie. Meeta apa oltung'ani obo maima otii erikore? Itu ayiolou oleng. Itu idol ata obo? Itu ayiolou oleng. Kai ikuni naaji pee kitum kuna sipata naa irbarnot tiatua nkaulele? Kai kinko naaji pee ikeni sininche elelero metaa keji keetai naaji orbungei ole Kimelok, eetai ole Nkarara na orbungei, eetai na MCA nominated, eetai naa ketipikaki metaa orminister CC, eetai metaa ketipikaki metaa CEO, director. Amu ore sajata sapuk oleng itejo ore nkauntini kumok ormaasai nemekure egira aadamu elelero, naa ore naaji ewoita awosh kura, ore sajata sapuk karibu 70% oltung'anak oowosh kura naa irbarnot. Kake ore peebau erishata nagirai aorr emukati ashu naori naaji ina keki nerikino elelero. Ore kiaru nkishu nikiosh kura nikiro nikibuak naa yiok otii kipuo airrita nkishu. Ore pikindip airrita nkishu neesai enkae toki naas nikirrinyu nkishu, neok nkishu enkare. Ore idip atook nkishu enkare nikintoki areu nkang'itie. Ore pikireu nkang'itie nelepi nkishu. Ore peelepi nkishu nepuoi ayierr kule. Ore oltung'ani eyieritae naa kitii ake yiok otii ina siai pookin. Ore piiteruni aok kule mikitii. Kesipa oleng. Ore enkoitoi nikidim anotie esipata naa ore entoki edukuya naa peeking'as ayiolou ajo ekiata ina sipata. Niking'as ayiolou ajo ketii nena afasini. Ore peyie kindip atayiolo nikitum atusuj. Keng'ae naadii nikinchaki itonita? Meetai. Nikitum atusuj nikiyiolou orekie likisujie. Ore peeng'ening' iyiok ekiata ina sheria peekipuo kotini aaro ina sipata ang'. Erishata pookin akeyie nataa etooshoki kura. Neeku peekiyiolou ajo ekiata ina sipata, nikiyiolou ajo keetai esashata naifaa nishori irkijanani te pooki wueji, nikitum atusuj now from that point. Good. Ajo paikilikuan ajo kai egira aikunaa siasa naa irbarnot? Kegirai aisho ntae nkuti ropiyiani niteru amorisho te mtandao? Ana ntae otii ake ina sipil eyieuni ntae egirai aas siasa nibuakbuaka nidaradara, ana igira aitobiraa ena ramatare? Kai egira aikunari siasa tolosho le maa telulung'ata? Ore taata ena siai orbarnot tiatua siasa, ore peyie egirai aimanipulate iyiok isiasani, negira atumoki atorik iyiok, netum aironya iltung'anak, neeta oltung'ani oyioloti ajo hei, naa ina oitoi nikitoo ropiyiani. Etejo apa likae dictator apa ojo Adolf Hitler, ore ake piyieu ninkonka, divide and rule. Ndapasha nitum atoriko, nitumoki atoriko. Neeku kibung'ari naake irkijanani makejek, nishori nkuti ropiyiani, neeku ore ake tanakata nepesing'i olikae tidie. Peyie aishori nanu ropiyiani, entoki naishoo, nishori olikae, maitoki aning' aitoki. Neeku taata ajo piilo ayiolou ore entoki esipata nang'orr naa enilo tung'ani laishoo nyoo, entoki nanya. Neeku tine taata tine wueji kinkosea. That is where we messed. Na ore irkijanani ore erikore neme nooltung'anak ake ootigiroitie ilarin 40 ashu 50 tidie wueji. Ore erikore naa keini oltung'ani with that. Ikiini iyata ina kidimata niindim atorikishore. Neeku erisiai ikiini nira olarikoni? Yes. Iltung'anak iyata ake erikore ikinet? Yes. Nemekishoori sii erikore king'oruni. It is taken. It's taken. Meeta oltung'ani likincho erikore itonita. You take it. Ore irkijanani naa kitodua erikore orkijanani toowuejitin kumok oleng ata kutiti oleng oyautua revolution neyau enkibelekenyata dunia mzima. Eetai apa orais lenkop naji Haiti, otaa orais arik olosho ina country toolarin 19, 19 years. Kebaa taa enkitisho naata ilo tung'ani? Kiti naleng' orbarnoti naade ama narin 19? Kiti oleng. Kake ninye oewuo ayau enkibelekenyata ina kop, nelotu ina kop atum uhuru, netum entoki naji democracy, netum multi-party democracy, netum ina kop maendeleo. Naa oltung'ani oyawua lolarin 19 itu eyau loolarin 50. Yes, nikiata oshi irmaasai mentality nikiamini ajo eeta oshi saying najo irmaasai meiko onyoro lukunya nyoo, meriko onyoro lukunya nkishu. Oibor lukunya? No, kajo tolimu akeyie etiu ake ejo oshi maa mee duake ore duo enkae rasha nanyaanyukie nanu niimaki naa kejo naa meisho elukunya nabo eng'eno neme oltung'ani sii botorr ake oidim aaku ninye eng'en. Yes. Ore erikore kidim irkijanani. Eetai apa likae lenkop naji Sierra Leone apa oji Valentin Stresser.
lotoriko ina kop toolarin 25 nibelekeny ina kop ninye epuo aisho lapa arabali liningito le Sierra Leone kitu kama hiyo oltung'ani kiti oleng neeku ore irkijanani tenishori opportunity ataa larikok oorik enkop properly. Neeku kira ajo ore larikok naa irbarnot naa kidim ataa larikok neeta enkidimata neeta ilaing'eni neeta iltung'anak oota entalip erikore tiatua ninche oleng. Neeku pee kiyiolou ajo ore erikore nemake duo ene pooki meduo ake eji pooki ng'ae erikisho. Maidim taata eji ore taata amu kajito kerikisho irbarnot neeku pooki barnoti ake odoli tendewueji nimieka aaku olarikoni. Ore erikore kejo oshi leadership is not meant for everybody. Mene pooki ng'ae. Ajo bila me pooki tao oidimu. Me pooki tao oidimu. Eeta changamoto enyenak. Eeta some specific qualities. Na lazima piata ira olarikoni. Ira taadoi botor. Oira oti. Oira kiti. Neeku ore taata ena siai erikore generally tiatua enkop ang' ormaasai naa keyieu aing'oru oleng qualities oltung'ani eton itu elotu erikore. Etii iltung'anak nkailong oogira aimaki naleng toombaa naipirta erikore negirai aajo anasa lelo MCS nominated CC il-directors irmanajani metaa ketii sininche erikore. Kanyoo naaji naishaa ning'urari torbarnoti amu ebaiki ninepu orbarnoti meeta ai duo ai sapuk nataasa metaa keji ing'urari nkiasin. Oduo naa kejo apa ninche irmaasai nkiasin dee enyai ilarikok mee nkiri. Mee nkiri kinya ilarikok nkiasin kinya. Ore taata kanyoo king'uraa ntae enaa elelero. Ore taata tena siai orkasin amu ore naa ina naa orkasin nigira aimaki. Yes. Tenijo naa CCs nijo nyoo naa employment opportunity. Employment netii sinye nomination metaa ile elected post ashu elected seats. Ore taata ina naa orkasin. Ibung'a naa taata nomination wesiai orkasin. Amu atooriki naaji ajoki keetai ore tena siai nomination naa keetai naa nena kirishat pookin naatai. Special interest group, youth, nini. Neeku ore pee fall into that category. Bara metaa ira orkijanai. Ajo piilo ayiolou. Niata nena qualification pookin naifaa niata peeku nominated. Nekinominati ake nepuoi duo adol erikore ino kindipaki aikuna nominata. Ore tena siai orkasin nigira aimaki appointment, state appointment, county appointment anaa nena CCs ntokitin naijo nena naa qualification ino nikincho. Amu elelek ejito iyiolo piaku CC ashu iyaku chief of staff neeta a certain degree enkisuma qualification naifaa niata. Mindim ataa CC or minister le tourism te county miata degree. Neeku ore pee iyata nena qualification nira orkijanai ninqualify meeta ai toki nitokini aing'or tidialo. Oo naaji kigira aagelu oltung'ani ashu MC oyieu nejing erikore MCA ashu kiata naaji orbungei oyieu negira akeshare ajing enkesha naa orbarnoti pookata nye exactly. Nyoo naaji kindim aing'ura ajo olee eitosha taa Francis Kimelok neeku nominated MCA ashu nominated MP ashu nejing ninye naaji enkesha naaji metaa orbungei ashu nikijo naaji ore naaji kwa mfano nikijo ore oltung'ani naaji kiata oshi olikae lee loji Wambas tenkitesheni e Sidai FM nikijo ore oltung'ani loji Wambas Oleman naa kitosha ninye naaji neeku nelo aing'oru orbungei le Marsabit County emurua naji Hula ashu Harare. Nikijo kanyoo naaji kindim aing'urai tele tung'ani amu elo naa keji merikisho ilo ayioni meikaja nyoo kanyoo ishaa ning'urari egirai aajo mategelu kulo MCS mategelu kulo MPs mategelu kulo senetani mategelu irgavanani. Ore taata entoki naifaa ning'ori ore naa inakata naa kingira aikilikuan ajoki nyoo ifaa neeta olarikoni kalo kuak ifaa neeta olarikoni peyie etum atorikisho peishori erikore oltung'anak. Ore ntokitin naifaa ning'ori tiatua olarikoni ing'or olarikoni oata interest iyeunot oltung'anak tiatua oltau lenye. Nidolidol amu ore taata naa etaa apa kegeluni ake kulikae oitodolu enaa keeta interest enye oltung'anak tiatua oltauja lenye ore ake peeku ibung'a nelo aaku orbiasharai oos imbaa enyenak ake nerikino lapa tung'anak ootegelakaki. Neeku keifaa ning'orung'or oltung'ani oota qualities oota enyorrata ilo osho orikito toltau. Metaa ketii kwanza enyorrata toltau looladuo tung'anak. Nabo ina. Eyieu ning'ori aja mee ele tung'ani peegira aiposha aing'oru erikore. Kanyoo eyieu? Kanyoo nayauta? Iyeunot enyenak makeon. Nduat enyenak economic dreams enyenak. Ontokitin naijo nena. Ena keeta entoki naitanyamalita nayieu neyau mabadiliko tiatua ilo osho ogira aing'orunye ina rikore.
ntokitin naijo nena. Ore sii ai naa orkuak loltung'ani, kifaa ning'ori orkuak loltung'ani. Naa keyiolo irmaasai apa aing'ura irkuaki loltung'anak. Kake ore taata enyamali entawuo mokire eyiolo. Ore taata enyamali naikuna irmaasai ibelekenya irmaasai erikore metaa oltung'ani ake oota toki. Biashara. Oltung'ani oota toki. Ore peyie inyototo tenakata lewuapare kwa mfano ajo keeta olorika oyieu neng'asi ajo kanyioo eeta. Eeta nkishu aja. Keeta nkishu aja. Keeta ropiyiani naanyai. Nyoo kindim aram tenaayioni. Nyoo kindim ainosa. Ore peeku metii neeku niteruni ajo meeta ilo. Neeku that is why ina peemokure apa kiata erikore. Ketaa apa king'ori ake ajo kanyioo eeta ilo tung'ani, iropiyiani ajo piilo ayiolou ajo aidim aishoo. Kenyoo ninye eeta tiang', keeta engarri, kitu kama hiyo. Kenyoo ninye. Ore ake peeku miata ata tenira olarikoni oba lindim ayau mabadiliko. Etaa dii ninye keji kuna olong'i keng'ae ng'otonye amu ore apa naari irmaasai maatudung'ie enkiteng', ore apa naari irmaasai naa idol keyiolo naleng aing'ura. Agira apa ailong alimu ajo keyiolo olosho lema aing'ura enkiteng'. Ore ake peikoni nejo ore ena kiteng' memuoi ninye ena kiteng' esumash ake eeta ena kiteng'. Niing'or enkae nejo kalome oltikana ele, entorrobo. Niing'or enkae kiteng' nejo ore ena kajo eraposho ena kiteng'. Neeku iyiolo ormaasani aing'urai, neyiolo aing'urai ompaka imbaa naipirta enkijape oloing'ang'e. Keyiolo naleng. Ore peebau olarikoni kuna olong'i kegira arria amu ore peeyiolo aing'ura olarikoni. Amu etaa keji ole entiteng'ai. Kelia logilata. Kelia loporror. Dolta? Etaa ninye taata eji ore ake piinyototo oltung'ani teneyieuni nedumuni oltung'ani mitasho aing'oru olorika le MCA ashu le bunge. Kwa mfano elelek etoni nintae iltung'anak le kirikori nikijo mayau kiyieu nikiyau oltung'ani olotu aitashe maitainye ele tung'ani otii erikore. Naa ore ake piipuopuo aiguana ajo keng'ae eyauni, ore peyie eji matejo mayau ele WUAPARI neji kanyioo eeta, keeta toki. Nipuopuo taata neeku ore iltung'anak oogeli naa iltung'anak oota ntokitin. Oltung'ani oota nkishu kumok neeta ajo piilo ayiolou iropiyiani neeta orkasi. Netii ormarei otii. Ning'ori taata ntokitin naijo nena. Mookire aa keji keng'ae narikisho. Kalo olarikoni tiatua lelo. Kaloito olola lang toltau. Kaloito alang iyiok enkare. Mookire apa ing'ori nena. Naa ina peimina iyiok erikore taata ormaasai metaa mookure dii apa kiata erikore duo steady nagira. Neeku ore entoki naarita olosho naleng lemaa toombaa naipirta erikore naa megira olosho aing'uraa erikore tesipata, etijing'a emongoi erikore. Mokure etii esipata. Etaa biashara. Etaa biashara. Etii. Etaa nipe nikupe. Yes, nipe nikupe. Neetae ore piisipu ena siai erikore, ore piinteru ajing' erikore niyiolou inoolong ajo lashumpa apa likiiu anaa nanu le WUAPARI saai. Naa iyiolo ajo mee olaiguanani apa John le table le WUAPARI laatoiwuo tenijing' siasa amu mee papai naa ilo. Keji naa papai olaiguanani oshomo retire John le table le WUAPARI. Kake ore naaji peeku agira aing'oru erikore meitokini aing'uraa neiteruni ajo kelama. Mee menye doi oshi ilo. Olikae ashumpai apa oing'ua China. Nolong naa iyiolo ajo enyoriki olashumpa apa likiiu. Ashu oltung'ani oing'ua Kiambu, kaunti e Kiambu ashu kaunti e Kisii. Nitii kaunti e Narok. Neeku amu egirai aing'uraa ajo esujari nkulie baa nabaiki nemekure aa ninche naaret olosho nerikinoi naaji imbaa etipat naleng naidim aibung'a olosho neitagol olosho. Ekiata sininye naaji imbaa nikijo naaji kwa mfano kuna kauntini olosho lemaa. Kaunti e Samburu, Narok, Orkejuado, ikunari nejia. Idolta naa kebaiki naa wameanguka mahali tena siai naji eramatare orbarnot, eramatare elelero. Ata paelong irbarnot loogira ajo mikiyiolo ore ninye enkopis orbarnot kiata kake ore ninye oltung'ani lotii ina opisi neme orbarnoti. Nejia ake tu. Kiata enkopisi nikiata nyoo. Kake ore yiok anaa naaji elelero mikiyiolo ninye hata nena ropiyiani oshi naishori irbarnot mikitumito. What's happening? Kaidim aimaki kaunti e Narok amu ninye naa aikino. Nebaiki naa ninye ayiolo baa kumok naagira aendelea. Amu ore peyie aimaki ninye kwanza enorkejuodo naa kajo keeta irbarnot opportunity sapuk oleng te Kajiado. Amu ore deputy governor otii His Excellency Martin Moshisho olchore lai oleng naa orbarnoti kiti oleng loolarin 30. 30. Oltung'ani likirisi ake. Orbarnoti kiti oleng. Naa deputy governor lina county. Naa irbarnot sii oota Kang'amai ntaa deputy. Nitejo maikaa amu ikiti nemeeta toki. Neng'amaa nidol erikore orkejuodo ajo tofauti oleng onookulie kauntini pookin ormaasai ake ninye enaa enatodua.
tenkaraki erikore olosho. Ore peyie kipuo ena siai e kaunti e Narok naa maidim aimaki generally achievement orkijanani ashu entoki nanoto orkijanani te kaunti e Narok. Nyoo indim aimaki? Kaidim aimaki entoki nanoto irmaasai nitu etum naifaa apa nenoto te kaunti e Narok amu ninye naa aikino naa ninye ayiolo. Kanyio ishaa apa nenoto iltung'anak le kaunti e Narok nitu etum? Ore oshi ilo maasai ena kaunti e Narok naa kaunti etipat oleng tiatua olosho le Kenya. Amu ore ena kaunti naa yiok oshi naarikito tentoki naji production of wheat. Ore enkano 81% enkano naitaini te Kenya naifunai te Kenya nepiki stooni e Kenya naa Narok ing'ua. Ore taa enkano naa ninye itainyieki unga e chapati, biscuits, nena tokitin akeyie pookin associated na peyie eetai noo pancake na peyie tinilo supermarket ninepu noshi cakes etii supermarketini kitu mandasi breads nena tokitin pookin. Enkano e Narok oshi nagira aitai 81% enena tokitin oshi nidolita tata. Ore aitoki entoki naji barley enaisho naokitoi te Kenya musima 72% of barley natii East Africa. Ele supuko le Mau ing'ua? Mau, Melili nakop pookin ajo pilo ayiolou akeyie naa oshi e Narok. 72% of barley. Na ore barley ninye itainyieki naa enaisho. Ore enaisho it is the highest tax commodity te Kenya. Ninye nayau kodi sapuk oleng. Ninye nayau kodi sapuk. Neeku kinchorita Kenya iropiyiani kumok oleng tenkoitoi nimikiyiolo yiok kira Narok. Ore sii ena kaunti ang nekira namba are tentoki naji production of maize. Kumok irpaek baada ya Trans Nzoia. Baada ya Trans Nzoia. Trans Nzoia narikito nikisujita. Neeku ore duo orgali inositai everywhere. Neing'ua sii kaunti e Narok. Ing'ua kaunti e Narok. Eetai entoki naji production of livestock products. Eramatare oonkishu, nkiri. Naa amaa sii duo oshi tenkolong nabo kebaa sokonini ormaasai natii Narok? Kumok naleng. Naarei nkishu. Kebaa sii duo nkishu naarei sokoni tenkolong? Kumok naleng. Aiteru taa tolorgorian, Kilgoris, Ogwethi, neishu akeyie orgwethi tidie mpaka Suswa. Omeshomo mpaka Suswa. Kebaa nena kishu nikimirita meshomoito nkiri Nairobi o Kenya musima? Kumok naleng. Neeku kimbung'ita oshi economy e Kenya. Kesipa. Kaunti ena special oleng naifaa naa kiendelea. Ore apa entoki edukuya peeyauni devolution 2013 ore naa apa devolution neyakaki yiok pee kitum aitawalata anaa iltung'anak loonkauntini nitakini yiok enkiti state ang, enkiti country ang nikindim aimaneja nikindevelop ake. Netumi apa iropiyiani naanotoki kuanzia 2013 ompaka otanakata. Eshomo ilarin 10 neton itu kidol yiok kira iltung'anak le Narok. Nyoo apa yiok nidoldolo? Itu kidol yiok maendeleo ontokitin naifaa nikinoto. Anaa nyoo? Anaa industries. Nkampunini. Nkampunini naitobiru ninye ajo pilo ayiolou nena kurman naijo nena enkano. Amaa naa tenikimproduce 81% enkano te Kenya nimikiata ninye industry naitayieki enkurma enkano aitobiraki aipakaki. Na ore apa taata ina enkoitoi apa ina napokie Narok netum irkijanani opportunities enkigerore. Amu tenelo entawuo ole WUAPARI metaa kinoto industry naijo ina abaiki naa ore apa industry enkano niger iltung'anak 1000. Ijo yie iltung'anak oing'ua ai kop igeri ena kulo lang? Kulo lang ake naaji igeri ore naaji peetumi ilarikok oota olola lolosho tooltauja. Kulo tung'anak apa igeri. Iltung'anak lang igeri. Naa kajo sii keeta apa kaunti uwezo naidim aitainye industry enkano. Keetai amu ore iropiyiani naatumi naado tidie wueji naa 8 billion. Bilioni 8. Billion 8. Tolari. Oo nikintaita mara? Kumok naleng bilioni karibu aja are. Mokire apa kiyiolo nena. Ajo kajo naapuku. Oo entawuo eetai intokitin naaji roots. Nkwashen, carrots ontokitin naijo nena. Kirikito sii aitoki Kenya tina siai tenkaraki ele supuko le Mau oitau nkwashen kumok. Oitau nkwashen kitu kama hiyo. Ifaa apa nikiata industry naitobiru ninye entoki naji crips. Neeku ore nabo naa antakiata nkampunini eiteru ne grips, eiteru ne barley, eiteru ne wheat, noorkikua, noonkiri oonkishu tenebo okulie kumok enaa noolonito. Nejia taa etiu. Ifaa nikiata apa nena tokitin nitu naa kidol. Metii ninye nabo so far nikinoto devolution ilarin 10 ooshomo. Neeku kajo nanu shida iko wapi? Shida iko kwa county government. Amu ore naa erikore apa nikinoto nemerikore naa naijali olosho nijali entaisere oonkera ang. Kanyoo egira aijali? Entaisere atake benia nye bwana.
neeku gira ainosu mpisai naleng. Nejia ake tu. Ainyoo naa pee meetai kaji naa eima apa ropiyiani naasieki nena baa. Mpisai egirai ainos ana megira ninye larikok aadamu embaye naijo ina. Elelek esipa. Elelek meetai ata onena amu entawuo keetai oshi iltung'anak ooji donors. Neetai international companies naidim aifinance ntokitin naijo nena. Neeku tenemetii ninye ropiyiani Kenya, Narok, indim naaji ashomo ninge proposal aing'oru donors. Nikindim aifinance entai industry naijo ina amu kibala. Anaa tanakata piidol irbaribarani oitobirita tenewueji te town anaa loshi lidol epuo Lenana majengo kitu kama hiyo naa World Bank naasita mbaa naijo nena. Embenki e dunia naasita. Nebaiki naa proposal igerokoki project ena naijo ina kidimi apa aitai industry. Ajo pilo ayiolou naaji enkano wenena onkwashen ama dii amu ore ninye naa kikoris nisha netii mkampunini karibu uni orkikwa netii karibu uni majani shai ya majani nejia ake tu wene coffee karibu uni sini ni sidai naleng abaiki Karian Kimintet. Ore Kimintet nisha naaji naa ore Kimintet naji tuana ore Kimintet naa kelala enkop naa ketii nkujit sidai nisha naa enkampuni oonkiri sininye natii. Oleng. Naa ata ninye nena factories naa kejing. Ore eji najo osupuko naaji ana osupuko le Kilgoris Central olosho lormoitanik naa keeta ejing enkampuni sidai orkikwa naleng. Oleng. Ore sininye ena shoto naaji Shankoi naa kitoki naaji amu ore enkampuni natii sai naa KIATA etii ejing sininye naaji Shankoi nabo. Metaa keetai naaji nkampunini naa kilepunye neiger irbarnot le aswa nkishu netumi naaji ntokitin naaret olosho. Kesipa. Eji ore dii entoki na enking'asia. Ng'urai ele supuko saai emanya Nyademo. Ng'urai ele purkel Narok South. Yes. Ele purkel leiteru tene najo Owuaso Ng'iro nelo mpaka Ong'ata Eloita. Eji. Kisokon entasikira nelalo Mausa. Yes. Ng'urai Narok West. Enkop naa ore enkiteng ontare onkinejik ata ninye ena shoto orpurkel sinye amu ore ena shoto East naa keoro eetai Mosiro Ong'ata naado naa wuejitin naa kejing naaji factories oonkiri naleng. Oleng. Eeta apa proposal entoki naji modern abattoir. Peitaini slaughterhouse. Ewueji neyieng'ieki nkishu ontare modern. Itaini proposal naijo ina damu apa nanu esomita ina proposal naitaituo apa county that was in 2014-2015 mayiolo apa ajo kaji eimaa project naijo ina amu keetai apa proposal naijo ina eetai apa idea naijo ina naata county kake ore ompaka otanakata itu aikata kidol naa enking'asia amu entawuo ore oshi taata naa iyiolo nena tokitin naaji crisp kuna crisps akeyie kuna onkwashen onkwashen naamiri te supermarket netii dio mpaka ildukai. Meetai enepejoki oshi tenarok kata nabo. Metii industry naijo ina meetai ninye nabo. Naa itauni nkwashen tene neyai Nairobi nepuo aapej te Nairobi. Neponunui aamiraki iyiok ina toki naji crisps 60 bob. Naa enkwashen nabo naitai ina 60 bob. Nikitimirie oldepe nchilingini 200. Nebaiki naa 100 oldepe ninye. Oldepe. Ashu kitimirie mpala 500 enkalusu nabo orkunia. Epae. Nikiponunui aamiraki enkwashen nabo 60 bob. 100 ninye kuna olong'i ora apa 60. Yes, siku hizi ni 100. Ilepate. Entoki enking'asia. Neeku kifaa taata naa kifaa nikiyiolou ajo ore erikore naa entoki etipat oleng. Ore peetumi erikore sidai nishurru olosho. Anaata apa mookure kigira aimaki esiai nikijo enenkigerore orkijanani iltung'anak lang etonta toonkang'itie meeta irkasin epoito te street. By the way, entawuo kitoliki embaye etipat oleng. Agira naaji aas hesabu. Egira airo. Naas hesabu najo ore naaji peepiki ele supuko lormelili Mao. Yes. Enkampuni nikijo enonkwashen. Nepiki nabo naaji sininye ena shoto Mao. Matejo akeyie irmelili ele supuko dapash lormelili nepiki naaji nonkwashen. Nepiki endakae shoto olokurto aapik naaji enkampuni matejo enenkano. Ning'oruni enkae shoto luboto anaa oloropil teidialo akeyie aing'uraki akeyie napiki naaji enkae kampuni matejo naaji enkampuni wheat ena toki nikijo enkano. Yes. Nepiki enkampuni enkano enonkwashen wenkampuni e barley. Naas hesabu najo idim aigero irbarnot karibu 500. Igeroki irbarnot karibu ashu Maasai. Mee lasima nye naa irbarnot ake. Igeroki karibu nkalusuni 2. Nepiki naaji kirikoris nkulie 3. Neeku nkampunini 5 nena. Atejo naaji ne majani norkikwa karibu 2 tenebo naaji enoonkiri tidia shoto Kimintet nepiki ne coffee karibu kulie 2. Nkampunini nena karibu 8. Nepiki naaji ena shoto e West tenebo wenchoto e Kopkop e Narok aapik naaji ata nye tenaa kepiki ore Narok South ena shoto ajo ketua naa kisupuk te Narok South nepiki naaji factory orpaek nkampuni naitobir naaji enkurma
aitobir enkurma kabisa nepiki tena shoto naipurkel enoonkiri nidol ajo nikitum karibu nkampunini 10 ama nkampunini 10 teneiger pooki kampuni iltung'anak oora enkalusu nabo iltung'anak lelo ajo likingero ashu roughly matejo naa iltung'anak ip 5 tenikinger iltung'anak ip 5 te pooki factory nijo 500 times 10,000 nkampunini 10 times 500 naja neeku naa iltung'anak nkalusuni 5 iltung'anak nkalusuni 5 kulo loopuo nkaulele eeta mpisai neeta pooki marei karibu iltung'anak 10 nedupoi iltung'anak karibu nkalusuni 10 neponu ropiyiani enking'asia nedupore nkalusuni neishunye osina tolosho nimikintoki aara mikintoki nye adol hii mambo mingi ya vitamini neishunye neeku iltung'anak ilashumba neeku taa nyamali naijo nena eetae oleng akai najoki irmaasai ore erikore naa entoki etipat oleng naa mikintoki aaku iltung'anak laa maate kiing'or maing'or olosho amu kainyoo doi tipat enkishui oltung'ani obo egira likae orere pookin aidaaya ematayiolo maing'or erikore oleng ajo eng'ae ena naifaa nitalang iyiok enkare neyaki iyiok maendeleo naijo nena pookin nikingira aimaki keng'ae ena naijalie iyiok peyie kintoki aaku olosho taisere toonkolong'i naaponu niking'or oleng nimikintoki amu ama tanakata teneeku tenilo yie nidupoi iyie openy ake ormarei lino oodii entaisere olosho onkera inonok ama naaji tenaa elosho nadol eaku suuji naleng tenaa ore masaa nikiata naajo saen nikimirta ashu naaji kulo aleta loong'uesi lemposel torkejuado lemara ninepu ntomonok olosho lema naijo etiu enaa nkaisinak ninche neeta naaji enkidimata peemir kuna masaa enye eeta enkidimata peejing kuna hotelini neas imbaa etipat eeta enkidimata peeyau revolution aibelekeny ore kulo onito lenye okuna masaa idim aitobira osokoni sapuk oleng idim naaji kuna tomonok eeta anaa kule enye ore kule naa kindim atejo kigiroo shai aishooyo mikimirta ninche kigira aitarasa amu ore empakiti ekule saai teneji tenarok adolta duo ajo around 70 shillings ntomoni naapishana naa embilbil nabo ina ama elita nabo tanaa embilbil nabo ina eutu ajo eeta elita nkikombeni aja eeta karibu nkikombeni 4 neeku eutu ajo ewuoi amirie ena lita 240 yani elita nikitimirie yiok 30 niwuoi amirie ipare oonom ashu ipare oartam ashu ninye emirieki eitobiri yogurt neitobiri entoki naji yogurt ore peitobiri yogurt naaji kwa mfano nebaiki naa 150 yogurt nabo na embilbil nabo ina neitobiru mbilbili 4 nijo 150 times 5 times 4 na neeku aja roughly 300-600 neeku kore tenias ena value added tax na ashu value added aponado engolon ena daa nelo ala aitobir faida 550 ore iyiok entoki nikigira aasita nikindim atejo kias tembesho mikigira adupore masaa metii hakuna inaenda tu hivyo ama na hata ninchoyo elita to nchilingini 40 nela aitobiru ntokitin kwa nini tusikue na kampuni ya yogurt nikiata naje kampuni ya yogurt tiatua nkaulele ntokitin naijo nena na nanade peyie kiyieu erikore sidai amu larikok oidim atodol ntokitin naijo nena good ama ndayana barnot imbung'ang'a mpaka netumi erikore sidai naji tiatua kaunti kitii nena kingira anyok aing'oru naboisho ajo vila yiolou orbarnot from across enkop ormaasai migira ara menarok ake kiara kake kawaida ina amu ore nerikore naa siasa nayau taata meetai nerikore ake nalotu ake automatically ore te siasa naa lasima peyie eetae olarrabal nemeduo olarrabal oorai mpaka omusho nemitokini aatoni tenebo olarrabal otoni ore peeku ore loishindita nitokini atoni aponu aitobira ajo pila yiolou entaisere olosho emimbung'ubung'o naa ajo sotua niorikinono nabo aitobiraki aorikinaka aitobiraki metii olarrabal keetae naa interest neyieu pooki ng'ae neyieu pooki ng'ae enchoto enye keyieu pooki ng'ae naa ninye oriki eyieu pooki ng'ae naa ninye oor nena tokitin naatumi eyieu pooki ng'ae naa ninye outu mekulikae neeku kawaida nena kake kepuoi ake dukuya ore eetae erikore sidai tenetumi erikore sidai naa kepuoi ake dukuya encho naa yiok erikore sidai lobarnot kulo kinchontai ore taata atii atua ore taata naa ketumi taata erikore sidai yata haki ayieu najoki olosho etemi etii osiligi kelio osiligi pii ajo elelek kitum erikore sidai aiteru teshumata mpaka tiabori mpaka te MCA maiteru atejo mpaka te gavana ore taata naa ore ena siai ya MCAs nemeeta duo impact oleng te community midim ataa keyau impact MCA obo te community
Amu amare netumi obo oing'ua Kilgoris kwa mfano one of your wards natii ina kop ana naji Karian ashu Ward ashu Lorgori I mean Shangwai Keyan yes Kilgoris Central tenetumi obo tina kop Sidai ashu are Neile kaji ees lobo te county assembly netii irkulikae meeta na sopeny neeku teneyauni naaji irkumok tinewueji amu ore taadii county assembly naa keeta nguvu oleng naidim aibelekenya serkali e county nibung orgavanai oimua properly metaasaki olosho esiai tenibung'a ninche aaku entoki nabo pemitokini sinche anyoraa metoori enaa irkijanani amu nejia saa hii eshetu MCAs all over kewori ajo pilo ayiolou sii ninche aikunaa nejia neeku meeta entoki naidim aimie tipat neeku ifaa taata enkibung'a ajo pilo ayiolou oltung'anak lormaasai te pooki wueji yes ashu oleng apadol ajo nejia negira aikunari esiai enkipinti negira alo erishata naleng ajo paang'amu simui naa kaidim atang'amu simui toonambari ormosori 7 are 5 ile are ile nabo 5 ashu ormosori 7 uni 7 4 5 are uni ormosori 7 are 5 ile are ile nabo 5 ashu ormosori 7 uni 7 4 uni are uni ormosori ajo bang'ama nguti simu are uni Sidai FM leo alo janga nguti simu ina are uni nkitesheni teneji Sidai FM leo ninyana wei suboleng erangamwa Emodia no ndo ngalo jikardani sana muriele bolos. Ana muriele bolos kabisa. Ewore duoni nyanawa. Agira duoni nya adwar barnot pi. Diga gira ro nya yanko bole. Mugore na dor kasi tuana mi keritoi. Ore da duoni nyila le sebada. Awore na be jira jelo duwa sidanu na serikali. Ore naa beetii atua nemeng'oroo naa irbarnot tenejing atua na serkali ejing naa atua serkali naa neng'oroo irbarnot amu aning'ito naa ejito etii serkali naa nagira alotu sidai ndama ikilikwana neeku nkilikuanate apii piikutanisha naa irbarnot iyiolo irbarnot ajo etooroto apa ninche eori naleng etii loosujita ropiyiani etii loosujita haki neeku idapashate ninche amu iyiolo taata siasani le siku hizi naa ropiyiani egira aorie irbarnot naa kuti loosujita esipata kutik loosujita esipata iyiolo ajo ilaikoshuak irkumok hayia ashe oleng ndawuai Francis Kimelok etejoki elelek itii atua serkali kabisa niret elelero hata ninye tene amu etanake tuana iti naa serkali duo amu ama naa oltung'ani otii ODM naa ODM ninye naata handshake ajo etii serkali igira aret irbarnot meibung'ata kabisa ore taata neme ODM serkali kira yiok opposition party Era opposition etu apa ejing'ijing handshake keetai handshake neme naa serkali kitejo iman mana enkiti nyine lema body status kitii opposition kake kimbelekenyu opposition metaa diplomatic mookire anapa orbarabarani nikinang iltung'anak toosoito nikinkonyoo kitonyoraitie aatoni tenebo oloitore enkop ibung'ata apa nkaik mheshimiwa Raila Odinga our 5th president orais Uhuru Kenyatta ore peibung'a nkaik nenyoraa aitatua nchidai e Kenya tosotua neelewana idolta lorikan le Narok elelek epuo lorikan le Narok taata neya loreen nepiki loreen kelelek oleng hoo duo nitu naa yiolou amaa naa oshi ele likiata tene kake iko sawa maikeno oleng Sidai FM leo ninye na supa oleng ntadoi radio no ore osho simu ntadoi radio Sidai FM hello Sidai FM oi supa oleng salimia mgeni etang'amua ake ng'aina ni Pauline Kikutu kutoka hapa Masurura kaina ina najoki ilo payian kama munena serikali na nijiroto mnaongea kuhusu youth kama na inene na serikali na inemeyu amu yala jore kaina siasa eti
Elelek elegiriki ilbarnot ajoki kincho ntenkiti siai nyoo akeyie alejilej akeyie iltung'anak nejia. Kama nai tenilo metaa itu epiki naa ilbarnot esipil, paa ntokitin nado aing'oru enkae namna naa enikuni siana si olbarnot peibung'a ninche ilbarnot. Kai ikuni piimbung'ang'a? Ore naa enikuni naa tenanu, tenishori ake naa olbarnoti naa akeyie tenishori ilbarnot esiai tiatua county, netumoki naa sininche aetu aiturruro iltung'anak tiatua mashinani amu kama naa teneeku ilpayiani ake loorikisho, paa kejo taake mening'isho kulo kijanani mening'isho naa irkijanani neeta mpala toonkang'itie epetita anaa irmatiresi, nimishoritae isiaitin paa midol ajo tutazidi kuwa vichwa ngumu. Neeku ayieu nanu ajoki irpayiani tapasali entoliki taa taata ena iltung'anak le Azimio ashu le ODM. Neledo obo. Ninye dagira ajoki peepik enkiroshi esiai olbarnot amu etung'ayioki dii ilbarnot kata naado naa ore ake peebau siasa naa ninche ejokini ontaarr iltung'anak toosoitok neleji aapik inkutitik ilat iltukituki pees maandamano. Kanyoo dii pemeesa ena rishata aing'uraki ilbarnot esiai? Neeku kajoki nanu ilo payian enturruro ilbarnot naing'urakiti dii neentudumunyie dii sinche ilbarnot naing'orutu ninye taata deputy governor kabisa. Neeku ina itu ishori esiai naa na vile wanaahidi. Kanyoo hatua gani watapiga mbele? Haya sawa, ndana ikilikwana. Hatua gani mtapeleka mbele? Tenetu ishori ntai naa napasini. Ana elelero. Kanyoo nanyorr ntai enkae? Ore taata. Ore nafasini natolimuo naaji paa mayiolo tenaa ketoning'o aitobiraki. Etoning'o musuri. Ajo ore keetae ekiata share. Kake etejo oo tenetu ishori yiok ina share nikias nyoo? Atolimuo naaji alternative ajo kishoro yiok katiba pee kipuo kotini aaro ina sipata. Amu ketii naa katiba article 100 of our constitution. Etejo fendim ama lasima nedemuni elelero mikiyieu taata endala. Nejo likae ashe oleng eji ninye Masi eing'ua Sikinani nejo ashe oleng tesiai sidai nigira aas tena Sidai FM. Jack Mbusia neji tuko pamoja matopon nejo elelero maibung'ata nikiaku entoki nabo. Sidai FM hello. Hello Sidai FM. Sidai FM hello. Haya, Sidai FM hello. Oi. Subo oleng. Erang'amua. Jara budi Masai. Jeremia Alonso kira ada Mariana. Ada nunggu bibir ku. Wana nasiai amana ile tene diagram ngoro. Ya. Ada nunggu bibir nasi dada. Megira ing'oru senet meeta olorika logira aing'oru saai. Olarikoni ake barno egira support. Egira ninye arik elelero. Oh, like they na biore na. Ege support yana nabo. Edian kalau kaji nira na radio mana na Jumapili apa? Nanyo alaunda hivi. Na kita jadi apa yoga elelero shua kira Olosho ma. Ora ada lori kala kafana. Ndio marawa begi njole kenta. Ire jaba yoga lo dile nyana aje. Hala haya metoni enkae ngomon Olosho. Neeku ire je yoga mu kira ngaba langa dianga dirona kira ngordi jogo binyi lorika. Na kaina monir masa yoni ngiro rendi ajogi dega support yendara yolo ni narga fana. Ashe ada ashe. Ya. Okay. Irua mbade ne ajo bae kilikwana nuye chairman Lord Barnot neme chairman nyaka olarikoni na mugira rigeji sapuk. Erejo ninye lele kalori kegira aing'oru najo naaji metii olorika logira aing'oru kake ainyala naaji amu nanu oimakati aloyie. Ajo naaji pae kilikwana ajo ketii olorika ligira aing'oru? Maata nanu olorika lagira aing'oru le siasa tanakata. Kake itu ajo maing'oru olorika le siasa aikata. Netujo miyieu tanakata. Ote neji naaji maisho nomination ele tung'ani. Ai namany. Nijo ashe. Najo ashe. Ane enaji tele payian tene. Yes. Amu atolikio jening enkae ngomon Olosho. Nejia ake. Nyang'amu esimu nabo tene Sidai FM leo. Supa oleng. Hello. Shomo dukuya. Kira ngapolo walo jedu na lemesi.
mure nyangurendo. Ele side muro mene ngoyerogi. Ina dolari. Ijida na aji ya jala na baye. Ya. Ini ngido kulo moni kirai mage. Hello, idoni kulo moni mage ta? Ya to ngoro lo moni liara. Hello. Hala, network na ador no kajo network suje jo na ibanga mwesi muna bona baye. Jo banga mwesi muna bona baye. Pe ki pon doko ya. Sidai FM hello Sidai FM. Sidai FM. Subo oleng. Subo oleng olo. Kenga ilo. Hello? Isuji network ino kidogo? Hello? Ile joga ngai lo. Hello Sidai FM ngalo lo. Isuji network egera imin network no. Anga mwesi muna baye Sidai FM hello. Hello Sidai FM. Sidai FM hello. Sidai FM hello. Sidai FM ni nyana? Woi. Subo oleng. Yara ngamaja na resitaka. Aronu ngoro uli nyirara. Ina kana bai bar shani min bada mawa Sidai ne sidinya ne ku ne. Andingi le mabar ne de Raila. Egira ikaja? Egira de Raila jo adi enjodor barno de nidashiro ngaraki enjodor Raila. Eno sujura dia mujulo dia jo ora nasia ini du enne naba ko jarmuha. Ore rijela doro ko jarmuha ne ko jarmuha non do yo oro ni na ore ni siasa. Nija dia jo gera longana more ra rolla re ko ni na ro ngani le na ko la ko na ni serera. Tana nguduri ngamo shomere shana? Ijuna here do na gra jo. Emi ro ga gera ila dan enne na ko longdon 2017 ejona hiyo lori rolda kamo. Ndama ikilikuwa na mara moja hapo kwa hapo. Ile jogi mitoka idang sara ila nito kinia hiyo lori kana hapa. Itu ikati dang. Ile jogi elele kitoka idang tena. Itu nyakari dang ni Raila. Aikata. Itu kata ngasa idang. Itu ikata ngasa. Neaku metina to na je idanga. Metina ko gitu. Sidai FM leo. Hello Sidai FM. Ni nyana. Kaji Samoloye. Te muruolo li. So wadi anda wole wabari. Subo oleng. Roro kilo le. Erangamwa she. Sidai rengi gwana pi kake ole kaunga mukono. Mba na jonana. Ore mba inena rauni. Nabo. Ore yokera elelero. Negi aba initiative nege ngerai plan beg to morella rekok one on one. University need a government. Hona ore ninye deputy governor. Uyu diolele yu adanyolo money. Dema ya genelo room na sangai maraina. Iya. Na buena. Ore ambaye yare. Ore elelero negi yu nomination. Ore be meti tayari la revoka pesho yona nafasini. Nimigidi tayari verse. Ore ambaye uni. Ore hi offices na ore counties kuma na kata barnoto gobisini. Amwata resources na yumo engobi sorbunge. Na resources na yumo engobi MCS. Ela resources na yumo offices youth. Na ore yogera ngara masai nemegara na nafasi. Ore nyango bisiniang na agra ga dalare lore bila la yelo. Nago shana da munir barnot. Na ore la go ti tayari pe kitum offices active. Na ay mundo ngang ne bonu straight to act. Hello Sidai FM. Sidai FM hello. Haya. Tolimu mbaye na baye ninjo namba ya simu mbaye kitanapa tenkaraki erishata. Ore emaidim atiaki iltung'anak lang olosho lormaasai enchom entayiolo ajo iyata tesipata tiatua ele osho le Kenya nitumie pooki toki naba niyieu. Tesipata olosho. Enchom sii entayiolo entejo ore erikore sidai wentaisere oonkera inyi naa nkaik inyi etii ondamunot inyi.
enchomenta yiolente jore kuna baa pookin nikingira aimaki supati na iyatata enkitoria niatata engolon nindimidimi aibelekenya terikore nindimidimi ayaki ate emaa apa esiai aibung nikinyoru olosho lang peemejung iyiok loreren pekinyoru olosho lang nikimbung olosho nikimbung aaku entoki nabo pekimitu entaisere onkera enabayie ore enemusho naa kajoki ilo maasai enchomenta yiolo ajo ore oltung'ani oidim ayaki yiok onyor iyiok nidim ayaki yiok dupoto tiatua ele osho le Kenya naa Raila Amolo Odinga enchomenta oshoki Raila kura pookin ompaka oltung'ani le musho nambari esimu ninye ake oltung'ani nchooki matolimu enemusho ninye ake oltung'ani otonyorrayie ajo I'm ready to pay the ultimate political price ati tayari pala itobir mandasi pala amir irmandasini te Kibra kake nang'or entime mao naa ntae apa eng'orito tine wueji nambari esimu ore namba esimu naa 0111 ormosori nabo 568 imiet ile isiet 796 ngila 0111 ormosori nabo 568 imiet ile isiet 796 naapishana naudo ile yes idetaki tabai na bana kijana Nkung Olosho Sidai FM ita tenebo ninye tenewueji ita tenebo ninye Francis Kimelok na olarikoni lorbarnot torkio male ODM tenebo nanu Benson WUAPARI ekiye ngoroki olomone ekiye Nkung Olosho likijo sero olosho lema sere lelo lomon lo Nkung Olosho te Sidai FM Tempolo zo kerengele naro kiakiye na buito dogo ya tiatu angishu onkaunti nipo kinema Biri bianga yorika torro bilota maja enga yega nyama ganyi yora na munya torro bilota engiyai pookin peegiru malarikoni sidai na tenikiata nena kaade kura nyaka omoni ntae ajo enyita maitabutua ate akikisha ajo kishomo adukura tesapuko peegirumoki ategelaki ate ilarikok oisha peyie kiaku iltung'anak oing'orisho tenkaraki lalaarru amu meret iyiok intokitin naijo nena teneeku ina nees irmang'ati ataa nenkishui oltung'anak ing'oru amu ore sii oltung'ani laalai kisin idol ake ajo mesidain lelo tung'anak ometabaiki sirkali kitok olosho kiding'a nkera toondarasa metii nekigira aomonu erikore natii nkishu kigira aomonu mheshimiwa ole Tunai tenebo ake lelo arikok pookin yana larikok lang ajoki mheshimiwa wou kadamu sukuluni ang ekilimu tenkariano tesipata o tempijan sapuk oleng Sidai FM na Benson ole WUAPARI na nkoroki olomon kulo te Sidai FM esauni enkewaria WUAPARI mboteki Benson ole WUAPARI ejo lomon likinchongo nyekduo tenolongere etuuta larikok le kaunti Samburu iltung'anak oogira yaar metuata wempurroro swam temurua yioloti enaa Murijo Bura tina kaunti yioloti enaa ne Samburu tenegira aitukuj olosho le maa peipang'u tenkumoi peigeri esiana olaoshok le kura ipotoki erikore kaunti Narok peeduaya enchetare oosukulini temurua yioloti enaa Nekirinkani tenebo emurua yioloti enaa Sokon te Kopkop Transmara sapuk karsisisho te kaunti Narok tenitabaikini irparakuo eramatare maendeleo olomon oibalunye Tembes Ndimama bajo laironi le bunge Orkejuado Johnson le osenjere ketii enkeshoroti le Senate ina kaunti Orkejuado Morocco etalaki enkayioni kitii olarin imiet natonyori apa toonkolong'i naara ong'uan tolturoto lenkare tolosho yioloti enaa le Morocco maape tenebo metabaikini enkiting'oto aishokunoroki olomon tenkadorio tenguton mboteki Benson ole WUAPARI ekiye nkoroki olomon Benson ole WUAPARI etuuta ilarikok le kaunti Samburu iltung'anak oarita iwempurroro swam temurua yioloti enaa Murijo te kaunti Samburu irikujakino olosho lorpokot ina ng'amata Samburu peemanyisho temborron limu lomon inchere ketaaraki naadet oltung'ani obo metua temurua yioloti enaa Bura te Murijo te Samburu olontoluo nilepua naleng empurroro swam tina ng'amata olosho eyieu naa irpayiani kituak lo Samburu ning'uraa naa rubare eseriani orparakuo katukul peemitokini naa aapuo aibukoo sarge lorparakuo toonena kulupok Samburu lomon kulo oishoo yiok olasirani le Sidai FM te kaunti Samburu yioloti enaa Patrick Lepakio
Muguri ki yuara tol tongana mburu risu amana shomo kwe tambata bora umuriju itilibuta Samburu West lamono ibalila rigogo le county ya Samburu tono bongi to po ga Samburu nulu silva yeni bana na tase to muru ay muriju itengwa na isiri na igwa Samburu ol bogo tono bo nemi na alba yeni ola rigogo la Samburu ajo kwa bayako me yolo la ramata ol bogo ta ti winti siri ni shu abo county enje na Baringo kijigira nyamalta siri ni wolenga barna ajo kadara bayana bo OCS le county ya Samburu ko ta karna ka jil bayene gile kume igi shumurju muriju abo gwana te muriju korona jo kitara ni dato bidere ko tongana wemu ambata Baringo ana ko ko jil bokot niki jogido tongana ko da amki tagini de na kenya siriani kenya ke el tongani ne kenya ke el tongana tamba ta poki igidi yuto mata ibubo irinyo ya bongo binti ko da na ko mi yola de window spot tongo ba Samburu na irinyo ya bongo binti na ko da gam baliajo ko de pa ko me yulu bogo di serian ni ne rinyo alo county enye na ingu ata county ai pugutu mata ngala ko noto ko dorikino yeso mo ziaga ko sakana la bayele muru ay murijo ejigura banga dizi na yeno gni soko nini neje pa haya kanda kitol bigi bigi namba na temeno ate ilkulio reren ko rangar naga jile ngubiya le garbes kijoni yo galbayeni ko bayele murijo o to bayena ko bayeni yam to ke anuku nkiki to diren ayta marashi amo ko boko dibu na anuka kon eta de yaga nyaita kejo ke dedo ko defagu seta na kusogoni ndai shoba yakanda to bigi bigini kesho musikola bayene amon masa boko tangida bashmete gola riko bodo ba tuli sutana ngamatana dinyigo ndungo to ekura amore za naga ata la riko ko gol na kelele kenyata la raballa jole ngulubo ejo maza mutasopat ote serieni kayiwa kana jo abake almasa la kairoro ko wolle na almasa shiwo jo ko de lamari ya shalla yugo to jabalinti mama na Kenya mal na ko lamari yo gol layo na mitu na putu kayu na na iterreten almasai na iterreten si Samburu abage chamus ma terreten na tata na kata ni gupoiton kata enkuko ni miki yo tankara ya almasai na moronkai asiraki Sidai FM to munisala sala ponti zulu ta konje Samburu gaji Patrick Lepakio ore na hilo no la sirani le Sidai FM tina kaunje Samburu yolotiana Patrick Lepakio itane gerai to kujoloshele mabe bangure ngumo ibe igirire sino la oshogle kura ngigone na balie MCA le moyi ko be yakabutie to lo sainor ke juado josholo wasa itukujira para ko be bangure ngumo yi e garana itingito ina ramata renki gero la oshogle kura de bagna e gero te kaunjor ke juado ndona ko rankalo sunto mono na bishene ibongwano to monisido na udomna te seno la oshogle kura tina kaunjor ke juado ishana abani giri ndona ko rankalo suninto monina udo kuni tina kaunjor ke juado to lo mono ibalero kiyo malengela robolo sinto lo show IBC. I am looking at throwing myself into the ring for the senatorial position with a firm belief that I am the best to represent the people of Kajiado in the Senate because I have a feeling that we have had a raw deal in the Senate for 2 terms where Kajiado has not been properly represented. I think I will bring something different on the table, and given the support by the people of Kajiado, I think they will like the kind of representation I will give them. We have had a senator in 2013-17. Now we have elected senator and nominated senators, but none of them, in the absence of the expectations or where Mwananchi is complaining over a few things, the senator is supposed to be the mouthpiece. We have never seen that in Kajiado. Ore na hilo nao lagesha nililo rigale seneti na kaunti orge juado yolotina ana Johnson Oleo Soya. Ibutu giri kore kaunti na rogwe edwa ya njata rosu ulinde muruwe yolotina agirinkani denebe muruwe yolotina yusogonde kopkobe transmara. Ore riko Johnson Oleo Parasayo. Neitu kujana or governor ile kaunti na rog Samuel Kunta ole tunaya. Besha kakina nagera ndarasani jo nage nyamale nagera negira nado yenki somenye nisha nisho lingiroshi njata ro ndarasani. Johnson na rolen kamala barsayo na manya sokon na bagise yo sukuluni asako na sukule primary tena aulang kiara school na sokon primary ni kiara kiringa ne primary ora na sukule na ati performance aburi oleng gira school nyako gira ado masome sukuluni ora ni are mi gara ndarasani kiara chankamoro ndarasani ora sokon primary na ke denga tenkera tingara side tenkera me yaine elo doya ne mere ndine na kara era kiringa na ke denga kara ndarasani meti ne gira mu ne iko na tingishu gira mu mshimole tunai ne bagile ola ko pokin kaka aswa viongozi ofisi wale na yao mwenga shirika na liko lang ati mheshimiwa wao kada msugunia wale rumba ni ofisi kwa udo ore shirika na sugunia na primary we me mai ngora nyamalara bara nemba ni ofisi na ndo ngida munyigi ore na hilo na rubara ko ni ile muruwe girinkani na muruwe yolotia na isogoni yolotia na Johnson na Ole Barsayo Ejolo monche iweji njeresa bukarsisi shona ba kaunti na rogni da bagini para kwera matare maendeleo to rekiri hino
lomon kulo tolimu Timothy Olenti mama ejo naa kishaa negelaki aterepara kularikok oitabaiki eramatare maendeleo torrikishia. Ore ake etiu nejia mbaa netejo naa Tembeso Olenti mama ajo kishaa neduari nkampunini naing'uraki naa neiger elelero toorkasin tiatua kaunti Narok. Etolimuo naa mama kulo omon egira airo temurua yioloti enaa Kipangas temoikuape e kaunti Narok neitabaiki yiok olasirani le Sidai FM Meshak Nambaso. Ekepir enkop ormaasai netii masaa nayau dupoto nemeikilonito udo teramatare olosho le kaunti e Narok. Lomon kulo ibalie Timothy Tembeso Olenti mama netii obo ogira anotaki intaip onkaik itaman orpisiai edung'oki emua tenkikuu tenkesho olorika le bunge temoikuape enkare Narok tenkukuo natii dukuya. Etadedeyie naa Tembeso nchere keyieu olosho le moikuape e Narok olarikoni limitaar inkishu oldonkii kake piitabaiki lelo maasai mbaa e maendeleo amu ketum sininche lelo maasai enkoriong enkopito naitanyunye nkerengene tenkishui enye. Mikintasim ajung enkutuk naata olopeny tenkitesheni e Sidai FM naa kulo omon ibalakinye yiok tenkoitoi naijo ena. Ore kuna kishu ang nemeetai dii faida nikitumito amu kimirita enkiteng ina nepuo sininche iltung'anak aayieng nena kishu nedung'idung'i nena kiri neyai nena kiri ng'ambo. Ore iropiyiani nikimirie orkilo tene nepuo ninche aamirie katitin tomon. Netalapa irkijanani lang isiaitin tenkaraki meetai nena factories tenakop amu kayiok onkulie ajijik aadupore kuna kishu ang. Ore naalo nikiata tenilo tenakata supermarket naji Naivas nitum intokitin naabaya 20 naitobir enkang. Meyau dupoto emoro tenebo sii esukeny tomberikore. Eton ake alomon kulo lenkitukuja tialo Tembeso Olenti mama iteshep osikiria nkishu ikilikuan ilarikok lormaasai peyie etum enkitashoto kake peyie mitoki ipiden enker naing'ua esongik orkuo tombaa esiasa. Kake olarikoni peeku meigil eitirring'a tewueji nebo kelang ilang'u kekwet ekwetita kewosh ake nawosh kelo nijoki taranya neranya nijoki mbelekenya irang'i tialo neibelekeny nijoki toosho enkop neing'urai enkop irang'at ila olarikoni lo eitorrono sii entoki olarikoni ayakini ntae aajoki ntae ele kang'ae tiok elaki ntae oltung'ani naaji oota kurai entegelu doi iltung'anak lemetiu nei. Tewang'an enkitesheni e Sidai FM mayaki kulo omon temurua e Kipangas temoikuape enkare Narok tejoki nanu Meshak Nambaso. Ore naa ilo naa olasirani le Sidai FM yioloti enaa Meshak Nambaso ibalie olaironi le bunge orkejuado Johnson Oleoso nchere ketii enkesho olorika le seneti ina kaunti orkejuado. Ore irorie ilasirak loolomon tosirua le launching enye temurua yioloti enaa Imaroro tina kaunti orkejuado. Etejo Oleoso eitu neduari eramatare orparakuo lorkejuado te bunge seneti olaini oora 10 ootulusoitie tina kaunti orkejuado. Etoponayie Oleoso ejo king'unying'unya naleng irparakuo lorkejuado megira osenetai lenye aduaya eramatare enye. I am looking at throwing myself into the ring for the senatorial position with a firm belief that I am the best to represent the people of Kajiado in the Senate because I have a feeling that we have had a raw deal in the Senate for 2 terms where Kajiado has not been properly represented. I think I will bring something different on the table, and given the support by the people of Kajiado, I think they will like the kind of representation. Ore na hilo na oleron le bunge Senate ashule bunge orkejuado yioloti ninye na Johnson Oleoso ya naibali duda duga enjere to negira ya itukujo olosho le maa peipang'ure enkumoi peigeri esiana olaoshok le kura idipaki naa igero iltung'anak oora nkalusuni 17 ipong'uan ontomoni naudo esiana olaoshok le kura ina kaunti orkejuado ebaiki naa ng'olem na isha naa ng'ole nigeri iltung'anak oora nkalusuni 93 tina kaunti orkejuado toolomon oibalunye orkioma lengelare opolosie na IBC. Pookin peekitum olarikoni sidai naa tenikiata naa ena kaadi e kura. Neeku kaomon intae ajo enyita maitabutua ate akikisha ajo kishomo adung kura tesapuko peekitumoki aategelaki ate ilarikok oishaa. Ore naa lelo naa ilarikok lina kaunti orkejuado egira aimaki mbaa naipirta naa eramatare eoshoto enkukuo wenkigerore tesiana olaoshok le kura. Sidai FM na Ashe tenkaraki enitashama ninyorru nigelu niduta ninkoda enkitesheni ino e Sidai FM narikito olosho le maa. Iloito dukuya ng'amukuno oroki olomon naawuapaki toloing'ang'e toosupuki orpurkeli toolubot naapaasha olosho le maa. Tepolose naa nasaa e Narok naa kesipa naa ajo ewang'an ng'ejuka. Benson
ole WUAPARI. Adolita na iltung'anak oogira aasujaa nkoroki oolomon torrekie le mtandao e Facebook Sidai FM tenarishata olenetipat John Alentejo netii emurua yioloti enaa Borok, Honorable David Olenteti egira ang'amaa nkoroki oolomon temurua yioloti enaa Eretianya, egira Musa Ezekiel Parsalo etii emurua yioloti enaa Kilgoris, nikiata tenewueji Sauli Mesopirra etii emurua yioloti enaa Ololchani, Edward Letipa Ngilasi tolombo Kisheriki yule mmoja egira ang'amaa nkoroki oolomon ejo tuko pamoja temurua Losagarara, Maxon Sinkalo Meshugile kule na Serian area, Mturo Safi ang'amaa nkoroki oolomon egira tenewueji Lemi Lemayian eng'amaa nkoroki oolomon, Jackson Mokire egira atum nkoroki oolomon, Mopere Junior, Dr. Skuya etii emurua yioloti enaa Nesae, Nakshi Keyua etii emurua yioloti enaa Endonyo Nkobit nejo naa pamoja tuko, nikintoki ata teneji Bened Leintoi Nkeben eng'amu nkoroki oolomon, Mopere Junior, Isaac Leshom nikiata tenewueji oltung'ani yioloti enaa Kimoine egira ang'amaa nkoroki oolomon, Oinoti Dalmasa Pion, Honorable Ezekiel egira ang'amu nkoroki oolomon, Kirore Joy temurua yioloti enaa Olashapani, Daniel Nabala temurua Olchorro, Ibana Dananyuki etumito te Masurura, nikintoki ata tenewueji Leboi Kamai temurua yioloti enaa Olengoloto, Koriata Junior etumito nkoroki oolomon tenebo oltung'ani yioloti enaa Mopere Junior, Alex Tubulai temurua Orbusare, nikiata tenewueji Benego Duboitarno Tolalu Kiranto Dennis egira ang'amu nkoroki oolomon ejo live pamoja, nikiata tenejo le Momboshi Senior etii emurua najo naa Mapashi Village, nikiata tenewueji Ololkedienye Branton tenebo o Rafael Lekishona, Jacob Oletaga, Wilson Kardale etii Meshugile kule, Alex Lekumok Oletialal Tolomonina, Emmanuel Lebole Kiu tenebo Robert Kilesi oltung'ani yioloti tenewueji enaa ekeji Leyan Kibuta tenebo oltung'ani yioloti enaa Nangori Selikana, Oleng'irong'u Anderson etii naa kaunti ya Machakos, Sere Robin, Oinoti Dalmas Pion tenebo Eric yule mmoja le Masa Ningo Nerenge tenebo Kapei Nicholas, Kapei Nicolas, Olenchurai Rola, Kapei Nicholas, nikiata teneji Robert Kilesi tenebo Badia Kiserian, nikiata Sauli Mesopirra, nikiata tenewueji Moses Nkoyo kijana mpole mpenda watu tininye emurua Oldalisho, nikiata Koitumet K Edward emurua yioloti enaa Oldisare, nikiata Ole Sadala Sankale Tangoya etii emurua yioloti enaa Oltilalua, Ololtua Konchela Oldalisho, nikiata Lerionka na Kinyite Mopele Nkiporete Yeyo etii Nkoirienito, Felix Alegra ang'amu nkoroki oolomon tenaisiriri tenebo Omia Yonka Lusunya oltung'anak ootumito nkoroki oolomon torrekie le mtandao e tovuti Sidai FM www.sidaifm.co.ke. Kesipa aja wang'an ng'ejuk. Benson ole WUAPARI. Morocco etalaki enkayioni kiti olaini ora imiet natoonyori apa nkolong'i nara ong'uan naatulusoitie tolturoto lenkare tilo osho yioloti enaa Morocco. Elimu lomon inchere ketua naa ina ayioni kiti olaini imiet yioloti enaa Ryan eitayioki tiatua ilo turoto lenkare etobikotie toonkolong'i nara ong'uan tilo turoto, nelaini ina ayioni eitayioki naa meuboo, ilepua naa ilo somita tolosho lolung'a le Morocco tenebo seuseu nalulung'a. Etalaki ina ayioni kiti natamana miai oltung'anak ilo turoto lenkare egira aibalie osomit lenye, etalaki ina ayioni olaini imiet yioloti enaa Ryan etobiko tiatua olturoto lenkare toonkolong'i nara ong'uan. Etusulakine naa ina ayioni olturoto ronkai naleng lenkare loo futii nara 104, nelaikinoi naa aitayu eure inchere kerriong'o naa ashu kerriong' enkulupuoni nenukaa ilo ayioni etii ilo turoto lenkare tilo osho yioloti naa le Morocco. Benson ole WUAPARI. Lelo omon oing'ua olosho yioloti enaa le Morocco oisho yiok enkidipata oonkoroki oolomon esauni enkewarie te Sidai FM awuapaki erosho sauni oldaikani obaya 24 osekondini nara 21, 22, 23, 23, 24 eikunari nejia. Ing'amu irkulie omon toonkoroki tenkolong' eraisere saa nabo enkakenya te Sidai FM, botieki Benson ole WUAPARI aka nkoroki oolomon. Tenkariano sapuk tesipata o tempijan sapuk oleng nkoroki oolomon te Sidai FM.
Sidai FM ewangan ngejuk. Iromonin tai ormarile Moses letoye mukono o immaculate naipamei tenebo kamatina rerenta emasho imbolo tankaji na saindarigini set ola pandiare layo longalo sunyare origramare temurwa olomayana masura location lorgorian ward Narok County wore olorikoina masho na Jackson Sinkalo Isaac Kaikai Denilson Sankei or kolega kumok iderwo sirwa songwane ngakenya kijito karibuni pokin tankarna yeso Sidai FM. Kintomon or marilo lenko yei tenebo kamatina rendam chango oltamu yai opoitoi aitas operation nkiyari Nairobi Hospital na saindari kintomonobo elapa diare alayo lonkalu sunyare urikira mare te full gospel lo kwaya wale lo penyelorikan na MCA kwaya irokino or Governor Samuel Tunai or kolega kumok yei romani ntepoke Sidai FM. Menya seguran suboleng. Woi, sidan ta kulopa eklinonok. Kelia ajo iramatita. Suboleng, kashipoling. Na sidan paela ini yana enidolita. Amokara matita na. Wa, ka kisudoro todo yana ninoto ye. Ajo kiemedo ni kisudoro. Ngoro lamaya. Arasi shule nara nyo napolea na jana yara mila pawa. Awunir paela ini. Napa sidan na ikunji. Wow! Ayo tiake. Nakitasa. Ai hapana. Atunir paek na polea. Wale pa bulu abaikunkum. Basi na oshera fera amidas. Wayara fita krobus. Na inapedola joki pilipili golisi. Somo rarad norpaili nonokte na polea naji eneyara mila pawa. Wara kepe bulu abaikunkum. Ni oshera amidas. Wale nebo yara krobus. Where is Yenias? And downloada Ilomolera fam. Weperta oloingange. Pirumara yolombeja ni kununo. Wengara sini unisho. Yetum empolea eyara. Toldo kaipo kilikira neki. Leyara agrofet. Arashua iwoshoki Rafael Olemayone. Tonmosori na abishana. Areyare. Ungwan uni imianabo. Naudo na abishana. Arashua iwoshola inile melaktoki. Lormosori siet. Ormosori nabishana are ormosori inyet nabo nabishana yara fertilizer empole sidai melelek nemenyele nguluboni walchampalino Sidai FM. Wenini muni era olere muni lorpaek megure doitum asara nenna e walarana biko enyamali pokin enyaruto walchampalino lorpaek Nyolol chani Sidai yesulta pokin waji Mahindra 537.5 SE. Wingweng company ekena agro suppliers limited. Wele shani ne shani washol champalino lor paek. Etu bulwenyeru agwe nombene kare. Ompaka mbene knarauni. Nesha sini washele shani wal champalino area booking kop. Nakiar enyaru wampugno pokin nemetoki abulu tokol champalino tiatwa lapaitino rongwan wampaka lapaitino raile werelita inara tikra menkare nesha nepek milimtani nara ipuni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nusu elita nabo elita imet walitai nara tikitam Itum siro waiting pokin emieki ikilol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni yeu ni yulung kumok. Toshoki ben olekwekai. Tormosori na abishana. Nabo isiet ormosori. Ile are imetungwan. Arashwai washoki Frank. Tormosori na abishana. Ormosori ungwan ile imet. Ormosori nabo ile uni. Sidai FM. Urkilikuwai lekea Kiarosena kilimugeya olemishu Gabriel oipotoi santito narugondari gintumununi wobo wala fale dokoya elari lonkalo sunyare orikiramare eroigo kiapaninye olari lankalo sunabo woibinaudo romoni uni onaudo enkerai olemishu Kataka o Justina santito Orbayan lepenina santito olalashe lentalamia olemishu Elijah santito nadopoi kamoiro na yukutiga taporu na maisa murguya nepurko ikayo olemishu ologolimot oleshao Ramayanenkai tekuna kera
Soyan WUAPARI Memusi Timbiyan Ntaya Parsaloi Modashi Parsimei o Samuel kunando manok ola yule nyanak kingasunye Ndajiri Susan Jen Ofero Santeto Olabrani Valentaya Ole WUAPARI Lunga yuno nko koiset onoka kui komok iraino sesele nyere mochari esfrali kirokenarok nesujon komunu wenu karoto ndarikinya apshana elaba yare alari lonkalo sunyare urigramare temiru waju meliliwat babai kinyiruye kagi ginonyara enka yesul tabara inkulupok Nairobi. Urkilikuai lekea. Kiaro somet kinda yolo yegaya ole mishu babai ole barsaloi kaka albugen kolongon tarik nyare ola baliare elai lonkal sunyare urigramare desbirale kilgoris le folfo esujomo yan ERISHATA nado iraino sisele nyerenga nyina shumekimenga enyamache yankolongon tarik niset ela baliare elai lonkal sunyare urigramare nesujon komunu wenu karoto tankangenye tole policy sitoka location babai kinyoriye kage granyora enka yesul yang ayu teseriani wasale na goba ngajogi ole sere wasale na goba ngajogi ole sere wasale na goba ngajogi ole sere hallelujah hallelujah Sidai FM. Mungu wetu anaonekana, Mungu wetu anaonekana, Mungu wetu anaonekana, Baba. Mungu wetu anaonekana, Mungu wetu anaonekana, Mungu wetu anaonekana, Baba. Hayoyo, hayoyo. Musa aliona maono, kijiti kinawaka moto, lakini hakiteketei. Kijiti kinawaka moto, ndipo Musa akageuka akatazama kwenye kijiti. Sauti ya Mungu ilisikika kutoka kwenye moto. Mungu alinena na Musa. Kijina gani Tumaini hajina sina njole sehaba sungulolojo Mungu anaonekana kira naka itabahiyo kule gani lora ata motu lusudiri saho ni enke warie na ERISHATA nemeado nekila bona kurukuru na kilo lembe stadium matenke gura nake Misri ni bona korban le Senegal final enki gura nake hajina sina tata enki kombolo solor kiloroka Africa Cup of Nations tiwi pokina bana nikila naka tumikishini Sidai FM aito montoka ipo gira dikia mari nake tine bona select naka jo noro nake ERISHATA Sidai yote nake le Jumapili tiwi pokina bana niti na kaiseleka jisida nake mbaka tukulu isapo kanjan tulibona kanyana pa shaduna sina tulo solale Kenya tinebona kolibona kana pa shate kaunti Narok ngoro ye Facebook Sidai FM ngana ngejitwire handle la Sidai FM Ben lotuno nyana kangarnai lonaka lotunaka ngoro ye Facebook. Thank you very much logra naka sipu yoka toko ngoro naka Facebook Mungu akamwambia Musa, kawaambie maneno haya. Kati migra naki ya yuwa kiyengi sulana tena naki ERISHATA naki kijengali no naki line up siya kuna timi pokira Aure Senegal tenebo nako Misri engi gura neroshi katokola simor mosori na pshana rimit la rile na boy met rashur mosori na pshana unina pshana wani metu ni union mosori Ameaona mateso ye oltibile Jumapili ile antari gini ameaona mateso ye
wote. Amenitokea nikiwa machunguni, amenituma niwakomboe. Amenitokea nikiwa machunguni, amenituma niwakomboe. Simbol mosori napshana are ile nabo imit Sidai FM. Sidai FM nyana. Yep. Papi. Kila nanga mama na Julia mo na muri mo. Akiwa kinana no senatan. Aisilika jino to kwanza Jumapili Sidai. Thank you very much. Sidai FM. Sidai FM nyana. Ndawus. Papi. Sidai na rock njana sapo. Yep. Misri, Egypt. Soleng, thank you very much. Simon Moso napshan ari mit la rele na boy mit Rashur Moso napshan ngoni mit Nyeron Moso Sidai FM. Ninyena. Unatakia Mo Salah. Thank you very much. Soleng rejo nye yuwak nake Mo Salah. Sidai FM pole sana. Grani nyile flash Simon Moso napshana ongwani metu ni are union Moso Sidai FM. Sidai FM nyana. Yep. Babi. Yep. Asidi narab tukul bwana. Tori shalalo kana gilien tafadhali. Tori shalalo kana gilien. Meningi to tengara kake gra na gilien na bwakaji na sanarati ni wejiti ongata ila dekanga yuli nenya. Lakini Sidai tiniri shalalo kana gilien bwana. Sidai FM. Sidai FM. Yes. Wait. Soba. Papi. Ben. Yep, aning ito bana. Nijoine sana kutoka Lagos. Nataka Eduardo Mendy Senegal. Wana Chelsea. Wana Chelsea. Ule Chelsea lo, Sidai FM. Sidai FM nyana. Angena mtu anaitwa Terabe Maxwell from Molobosoto. Nyaraja Senegal kichwa. Senegal kichwa. Yes, Senegal kichwa. Maana nakifunga kwa moyo. Ya nyayo. Ashe. Thank you very much. Rijo naganya gira naganya yiwa nage Senegal aduna sanantara mirisho nage tialo nage guran simur moso napshanari midlari lena bo imiti mitara shoro moso napshanoni napshano ngoni mituni are uni ormosori tena nagrishata Sidai aduna sanantara enkolonge Jumapili ile ntari gini aduna sanantara na Sidai yoga rishata tukul simur moso napshana are midlari lena bo imit Sidai FM. Sidai FM. Pole toshu na kwenye simu kake magranga ma Sidai FM. Sidai FM nyena. Talama radio tafadhali. Mikini nguno ta ketine weje. Simur moso napshana ari imit larile na boy imit tena nagari sharayo kana Senegal usine keji rinka kuntai watching live temuro na kolente keji lemiso kidenge hasho lenga lemiso kidenge Moses na kele ngaina jitemuro na ke Nairobi Western. Thank you very much. Korea ta junior temuro na ke le right. Thank you very much. Swafi okay c'est ça tengoro ye Facebook Sidai FM nganga jutwire handle Sidai FM ne merenjere ber na kana notu na kana no kilikoli no na kreshata Senegal alio size anashona ke Carlos Queiroz manager na kelen klaba lolo suna kele Misri tena nagresha desi mo so rapsha na rimit la rele na boy mute la sho ngori na Facebook Sidai FM nganga jutwire handle Sidai FM tengori na ka Instagram Sports Arena aduna sanantata adolta kilikuwa joka na kadu katukul kaga yaneja tenkigura na aduna sanantata Atletico Madrid tinebona ko barno Barcelona shomona ke Xavi alasar na ke milisho kiko lenga shimona ka we silsila barna ke nyena Diego Simeone ngoli nara on one tiare my friend aish
Watu wamewasha taa. Washa taa. Asifar mosori napshana are imit la rele na boy imit darashro mosori napshana uni napshana ongwani mitu ni are uni or mosori. Osagam Sports Arena tengori nake WhatsApp ajunas nantata. And in fact kapika kiltungana link in a short while ajunas nantata. Ndio Daniel Karia ajito Bwana Yesu asifiwe sana bibia radio ki amina amina amina. Olalo jonagire ni weji asija nyamaza Kevo Clean ati atwa. Nele nano in fact niko rada game tuko swafi. Asante sana. Wewe alolo gala de kipole tangara kibukina Faso penalty. In fact ore ndo natina nzere. Sawadogo or goalkeeper le Burkina Faso goalkeeper number 2 kidogo Sawadogo bado Simon was in option are immediately arele na bo immediately that should most in option on one immediate only are only or more sorry. Yes, now we're not going to get nantata kayuna imala inapsa kuna timi pokirare tesio kuno toka tukol biye tumukna kardulajo kajina ka granaka na kigranaka ay konari be kibono na kapono ajina ke kake yeneja Nottingham Forest shimede silsil banole Leicester City ay kumbe Karia Daniel ni sawa tu tokita na weekend lakini Manu itayo kite nkigranake FA erbano nake lemides bro ngore yo penalty Liverpool this Cardiff City ngikuna na grand endelea na Shara FC Bournemouth ni mbona korban le Bournemouth teto no mosori dai kale tomono isi ngikuna na sujo Senegal tenebo na kaje na sarbano na kale Egypt ere na ke Valencia tenebo na ko Villarreal or mosori e do ngikuna na grand na kalo tena Shara do ko yal dai kale tomono le Real Betis tenebo na ko Villarreal ngikuna na ko Villarreal ngol na botro mosori ngikuna na sujo semite ngawari Real Madrid tenebo na korban le Granada Cagliari nesibile dongo banole Atlanta 2-1 Bologna ormosori Empoli ormosori Sampdoria 1 Sassuolo ormosori banona kale Venezia ormosori Napoli ngoli nara are oldaika le ntomoni naudo kunya baikana lishara Udinese tenebo na ko Torino ormosori ngikura na sujuso ngono daika na Arta Mehmet Juve tenebo na ko banot le Hellas Verona Bundesliga ajenas nantata Borussia Dortmund silsilonake eshmro na banole Bayern Leverkusen silsil banole Borussia Dortmund 5-2 high five Wolfsburg teneba na korban tenebo ile 4-1 thank you na kaje na national lighting Leighton Lawrence eshmro dongo banole Lens ngoli na areto mosori na kana ke granake nweji Clermont Foot ay dongo banole Nice ngol nabo tormosori Troyes ormosori Strasbourg tenebo na korbanule Nandes ormosori Rennes tenebo na korbanule Brest Rennes ngoli na rauni are Brest na ormosori Lille ngibra na suju tenebo na korbanule PSG so ngwane ko kalo na nwala shona yera tiot lo pasha nake turkurot o pasha laina pe kuna timi popira rajona sanantata Senegal tenebo na korbanota rajona sanantata Le Misri Eduardo Mendy ninyana kolo na kolchuma tangalo nake Senegal Abu Nassar ninyana ke defender number 2 Khalidou Koulibaly Abdou Diallo tenebo nake Osaliou Cisse ajina sanata check yate Nepalese Mendy tenebo nake Ismaila Sarr Idrissa Gana Gueye Sadio Mane tenebo nake banodiro nakana Famara Diouf Ornaga substitute ni kana Alfred Naki Gomis orbano yoro nakate na Joseph Romete Clopes sen Diang Dulaye Dia Papesar orbano yoro na Mamadou Loum Ndiaye Ibrahim Mbaye Amadou Bamba Diang Pepe Naki Abou Cisse ornaga ni wejina dolta Pape Guaye Fodez Balotore tenemo nako Keita Balde or coach Aliou Cisse tankalo na kajina sanata Emi Serenikiata Sizo substitutes Ayman Ashraf Marwan Hamdi Mohanada Lashin Mohamed Nagreno Sheriff Madu Ala Eldin Ramadan Sobe Mahmoud Gada Trezeguet Yurina Marmad Daoud Mohamed Nage Sobi Abdallah Nage El Said or coach Nage Lenjana Carlos Quiros Nigera Nagrin Wedi Gabaski Olaria wile gamogara na kwa penalty ne wedi ilonaka na Mohamed Abu Gabal washata
Eman Ashur Mohammed Abdel Nomen au Mohammed Nake El Wesh. Ahmed Nake Abu El Futu. Mohamed El Neni Hamdi Nake Fati Al Sulaya Omar Marmoush Mustafa Mohamed Nako Mo Sala. Nyanaga sko naga doko ya naga nuji El Misri. Na ore Misri eata secret na grasi shuraji na sanandata ne weji Tiong Koitoi ajina sanandata on penalty. Gabaski Mohamed Abu Gabal olar yuleng teke mungata ke on penalty. Senegal enaishia nese ngolo ngata ajina sanandata na pembe shuna ko lobaro le Misri. Peibo ki ajina sanandata mo re Misri. Ekire wiyake nikimbuki pege aba kinyor ke jonela kinata langa nelang ninje esi wona so national limit la rele na boy meet mitara soro mo so national ngoni meet niero ni or mo sore BVR all time top scorer Majimoto All Stars aka coaches ni nyankarnai Estano Pole tangolo ngemeta bage ajuna sananta tangara kana ke enyamali kake kayolo nakajo etiankai Pure America Bumeyang le Sidai FM Migilo Nagarosho transfer asoja Pure America Bumeyang le Sidai FM lo nakoro le kamno so la kana ke sara na shimo na ngolo ngolo apita na nakre barnota ngolo ngedu abo na barnota le Diego Simeone ngolinara on one atiare etialo nakoro le kamno inkugura na jona sananta Nairobi katukol tenkolo nake tata ERISHATA naga jona sananta takini na laire na araile olapa nake diari olare longal sunyare o tikita mare ERISHATA nakana nagraya da morbuke lente ke lotuko nake tankana sana ke Munich soccer family grena kada mwajina salubuga lake la igilo la shona nakra banota boy minin kishui le Bayern ne bona ke Manchester United abo ajina sanitation nake na ne bona ka boy sponsor nakra banole Manchester United Aisho nakale grunak lo ingo nakale lo shun tengara nakale lo bukelente ke lo tupuko kake yaneja ajina sanata ango buankare ora shukunye nige bono abu ngajinga nakiguran live tena nake shata ngoro ye Facebook. Thank you very much lo boklo dinake ngoro ye Facebook sam nakiren weji kamparo asho leng rinka kanta ya sho leng dalmas nakiren weji le me thank you very much asante sana ngoro ye Facebook. Thank you very much.